Manoa manu te nganga nai o le taeau. Abe o le la ua puni tia po I poau. E sau mātua wha asusu I lawa la au. La le punga la au matala uau. E tio fo I Samoa whai o na taeau. E amatanga o le aso wha popo o le olanga. E taeau nai matani ufea ngai ma le ata. E tala le lei ua so ai nei Samoana. So titau pau le sua manie o le vine ula. Pau fonga o le lupe luma o le moso oi pula. Le langa ali ua pua ina mai lona manongi. E aso ua foa ina ile Samoa moni. E tio fo I Samoa whai o na taeau. Le amatanga o le aso wha popo o le olanga. Le taeau nai matani ufea ngai ma le ata. Le tala le lei ua so ai nei Samoana. Awa mo malie I mauma. E asofo na valo ia I mapaupauna. E inga ua whaako ia tuile matai. Tangata soifua ua oli oli mapaapetai. Tio fo I Samoa whai o na taeau. Le amatanga o le aso wha popo o le olanga. E taeau nai matani ufea ngai ma le ata. E tala le nei o aso ai nei Samoana. Le tio fo I Samoa whai o na taeau. Le amatanga o le aso wha popo o le olanga. Le taeau nai matani ufea ngai ma le O te toi whatalo whātu Samoa, le atunu pele, le atunu tofi, I ou pa ia sautua whafa. Mai ai le taisa masama o le tui manua, ia se ia pa ia le tai ula ula o le nā whanua. Ia, I ou pa ia sawo o Samoa, I so se tafa ma so se vaenga o le nei larolangi, o te whatalo whatu ia te o le swafa mani malo ke riso, ia lo tātou ali I ma lo tātou whaola. O le aso luas fuman valu, to tolu aso umane masina, ia a o le urua I masina fu o le nei tau sanga. Ia I tatu nunga sa tātou tau whaisa ili tangata I lana wā lona lumana I manuia o ia malona ainga, po whea le mea o le nei larolangi o lo nopia I ai o tātou tangata, I le ngata I tutonu o Samoa la vaia, ia o atunu ese o le larolangi, bo whea lava o lo au mawai, masa ili manui ai o tātou tangata. O lau tau au na masani tuila epa, whawhetai li o sua. E whaia o masui o le potu whaasala lau nei,
ia mai mātou o lo tautuaina lo tau pa ia ma lo tau mātou te whaatalo whatu ia te oe le suafa man malo kiriso lo tātou alii ma lo tātou whaola. Ia ua tātou o mai le afiafi o leo ua pōngi sā i nei ua toe valu minute tali tūlai ono i le afiafi ua matuai longa ona pōngi sā ua ngoto i fola marulu le nei aso matua marulu lava i oe ia ona le o ngā tonu ngā le mu o le winter i lo toe mama foi ia ona whaelo atu lea ua lata mai le taimi o le spring ai le o le summer ia o lo leo whatawaa ia e whai masui o mātou te whatalo whatu sa moa po fia lava le vaenga o le lalulangi o lo e langona ma futa mai ai ia atonu foi te langona mai sa mātou tau manuo sa mātou tau wala au iaso ta itasi o le vai aso tam whaia ina i o atu i o maota malawa ia se tautua whaale a wau a lau si ufafonga o le tai a fau me le mātou te whatalo whatu sa moa i o pa ia mau mamalu ia po fia lava e o lo o langona mai ai la mātou tautua ia e telefoi ni fe au whangasolo le nei aso e foi e tatu malo whatala noina ia ai mo le nei lava vanoa taua ia ua maua le tatu tautua ia mātou te whatalo whatuai ai ele tatonunga e whau au se tala whatalo wha ia pe mai a on tatu whatia me i matau tu sa me le i usi me lau whafonga langi tatu pese ia ma watuai le talo e a matari ai fi au mga luenga o nei aso usi me lau whafonga. Whaftai le tua lo mātou tamai. Whamalo pule, whaftai elofa. Ua whapefoi o nei a mai alo mātou o lai le nei aso. Ua mou le malamalama, sa whia ngai mau tangata. O e sa whia ngai mga luenga o le nei aso, ua anga i atu i ainga. O mātou whanau leo atu, ma le fo i mai a onga. O le whiua mataria whia au mga luenga o le nei a fiafi. Auri am taina tiute mawhaiwa ta mai tautino le mawhai o se mea unua malo mawhutaina o i mātou. Malau ai lo nganga pa ia. E fio mai e tautu o lua le tautua a whai nei. E loto tele ai, e tautala ai, a o lau fio e te whangangana ina. O lo mātou ola na o na wha moe ma taupule, a o lau fio e wha taunuina. Talo ia whanganaina le awauna vai ma le valea o le nea fiafi. Whananea ni mata upu tala noina ia o ngā o mātou teimi tautua ilo mātou atunu. Whamanino ma whamalamalama. A fio maia tātou malau fio i le nea aso. Whamangalo i mātou malava lo mātou. Whamangalo o mātou mawhauwhaunga lilo o tangata o le ngangana. O mea uma
o matu winga o tanga ele se me lilo la o fio fa mangalo i matu umare toto pa yo e ke risolo matu o li i mar faula o le mvala awa amen. Ia ia ile tertonu le ua te ai langi tu tai matangi mai a foi ona si le vi inga ma fa tai le tua o le mafofonga po fe la vata tu teu iai ile fa pe se me ua fai mamasani a o le meta tu te fai malanga ma le mautinoa e tasia le me tatai ai le soifua ma le ola o le tangata o lona tua ua uma ona ia au mai le fe au le ola yo la fuanga le na so po fia la vala yanga i le tangata po fafo po inei po lungo le ua tele po lungo le sami po lungo le ea ia po fia la vata tu te tau te o ama le toinga ma fofonga le o lo o iai le te tauna tatu apa iai e le apa iai na o taimi o puanga taimi o le lelei taimi o le leanga taimi o le soua taimi o le langi lelei po le alava taimi fa pele fa le onga mo tatou uma o taimi uma tatou te mana tuai ia leanga lelea ai pia e fai mai o uma le taimi o Yesu le lalolangi ua maliu matoetu e fatino lona vala awina o ia ua fai matua liu tino tangata. Ta teno fua muta mafau a i tala o le whenga inga tuai fai mai temi o vai temi o le temi o Israelu i taia matua i sana va ai tangata i le tua. I ana o mosen whaatiku tilo e le tua e lona patua. Au le lau te lenga fo le tatu te tilo e. Le fai mai la a va ai tangata i le tua e oti. A o fo i na tau tala le tangata i le ngan le swafa lea i temi o le whenga tuai. Peitai, amu ia i la tōna. Na soi fua whaatasi amu ia fo i le tō se furu lua. Ta te no fua isi temi fo le ma to alo ta ma fau fau. Amu ia i tangata. Amu ia i tangata o Peteru, o Ioane, o Mataio, au so uma le to se furu malua o Iuta o Simona fast no ai o la to se furu mal to lua ta tino fono fa mate ai fu te mi panga no fu le ta tino fono fa mo ta ma fa pesole fai ala o ina ni tatu male tala i le atua li tino tangata le atua sa fa sana va ai isisi ele te tau fo isi tangata tau tau le ngor mena le na be yengoa le tua le fenga tuai le ana ua o mai le tua i le lalolangi e a ngai mai i le tangata e fai ma tangata o lona winga e te sila fo le te vai o le tua na sana vai isisi a le ua fatanga le ua saua ele ngata foi lai na sau o le tangata a ua ui mai le same process o le ale process ele ngata i na whanau na alu ui mai le manava o le tina e li whapea foi na sau se special e ono masina na whanau pe toru masina pe se furu valu ni masina same process just like us iva masina o le winga lo tala fo le temi ta te no famu ta ma fo ta te fa am ia i ta o si fo o la to fo na te ena le fe au po le me e pen tau ini ma fo to le vai o le tua le o sau fa ma ai ta si le me na tele na te ena i ta ta fe au le o le i ya ma fo la i sa ta tawana fa matala ina ia mala malama tangata tawana
ya tatou faalagologo le mafaitau lelei ia na afioga na maua vanua au mai foʻi le gata foi lenā a le ʻaumaiga faatasi le proses e le gata ina fanau mai laasau iesu ai faamuamua mai lana tama o ioane the same time 6 months the difference na le ono a masina le vā o ioane mai foʻi ai toe au mai i tinā o le loo matua ma le teenager e se mali o mea ia mali fo ia te tu va vai to ia i fainga a le tua soifua e o fofongia e sau kapilielu tasi le afoi le angelu na ia fai le fe au le alu o ia sakalia me spet sau ia maria alu ia josefa tasi ale angelu fe alwa ile va pe ia o le va fo le pili oponen fe alwa ile va so vai ima po la tu va arta tu va atar suma lua ia utal va alu se vai ia fa pe na fe alwa ia le angelu le alu o tau ia Mariam ia Maria alu o tau le lo matua matoi le ato o la fanau mai ia o ai mai tatu va vai to ia tala so le se mali le ono masina na uma le faia Elizabeth mua to Elizabeth to asawi ia Maria tau ia Maria na tau la le teenager e alu le teenager e alu o the old woman the 90 you te le matua le lo matua e alu o e latu la o mai le lo matua fa longo mai le lo matua i le leo tina o le afana wa Yesu fa me wo so le manava no foi lo le ina Maria se le mali e ma nei e fo le tatu fa longo e fai mafalea onga le lo matua ia tia o lana coach le ti wa senti o le teenager e alu i le lo matua wa uma lo wa mai tangata le lo matua ai fai mai oi na nofo i na Maria le temi ato lea ea o le alma fuanga ea o ai e fai matina e na te whaatonu tonu wina. To le process le atua, ele fa pena, ele ngata ina tola Maria. Ai ave ili tanga ke coachinga, ele fa pena tausi mai ele atua se winga ese mai le olanga o tangata. Na ave al fe au I, ave o ya Maria, so le coach le o Maria o Elspeta. Anyway, ya la mai ina le vaenga o le tatou ina o umale tatou le tatou lotu pupu lea e le tatou o nanga ne fiafi e le talitonunga sa moa e le tu la foina oe e le tu la foina tatou e ui lava ina o tatou tu la fo e telen tatou la fo I tu la fo I le tua I o tatou temi o lo soifua ma lo ola la la winga lo tala no fo ma fo forte le o temi o tu la fo ai le tua le fa fela la tele mana tua tele o te alua u e fai fe au masani ma tele me fai au sa fo nei pa wale ya nan sa wale talo fa uma proclamiano al fe au e fa manatu pe e le tau ono tatu tu la fo I le mele mo tatu le la u fe melitala ua fa nau maliu ma toi tu walu ali yel esiatu na iaia sita mai temi panga noa o Yesu ma le ori I o Peteru Ioane ma latou uma na failo I o le tala Yesu vai mele no matawina ia autou o tatou mafuta ese le tou feaiga isole faitau e Yesu le mafaufau le ori ia ese le tou feainaʻi
fi ele fai mai ni tu tala I loa I mea tu te mana na tu te nonofo o le se mana o tu pif fa matala tu ina le ola ma le soifonga ma le natura our nature o tatou ni tangata soifua e ola loi ai o le mea nan fai mai lo Yesu ala walu a wina mai lo ua nganga o lo tu fisoso ni sili a le tu la fon fa auro le mauto so le se fai malo fa lisi lisi fai malo lo fa au tu le alo lo fa tangata I au tu alo lo fa I au tu fe alo lo fa I le upu fe alo fani I au tu fe alo fani ai se ana fai ele tala e lo le Yesu e le fe alo fani I kama seia wale te fe fe au e le te au maia le polo inga ai se a e lo le leile natura o tangata e fe tangai e fe tu iai e fe loto ai e fe ino ai so a le ialu ala Yesu e le I whaapea na polo ai ma Yesu I se isi lava mea le ai pau ala na polo se so le se kai pia o me vai tatu matua ia tatu ai ia matavilanga o no wola mo savai pia o ta sinna me so le o lota fa atu I tama se no wola mai I ula titi ole te mana tua la na yo matua no wola mai ai a olo pe na yo matua malanga o te fa longo le tala le na yo matua faida o di matua yo sa matu so le se va ai fa le se o kama va ai fa le so ia to te sawa pe fa pena ele yo si to ina mislo awala lo le ya nga ola ua ka ke malu ai o le si o di uma ia matu o le fa sawa im ka kia Pela au le tuva e le malanga e se atu. Pe o le polo inga. Pe se polo inga fa auro na a vela au fa muli o le se va ai fa le se au tama. Vai fa le tama le au tots au so na sawa e ma. Pe fa pena. Fa pena umala tala le. Ina o le a fo Yesu o to e tu man malo. O lana polo inga le so le. Se yo ko fe al fangi so le. Si vai nei tengi a tona tatu o I loa I lo to winga lea. Noi. E li whapea na whai atu Yesu a mea whapea soli. Se vai ma whai mo vai nei tangata le aven mea ai lea na iai a taimi o mea a le taimi o le a foi. Ia o tau whea al whani. Whapea nā le whea mo tatou I le aso nei. Samoa e le I ai se tala whaanonoa na tai ai au nei aso. O na nafi petai. O nei ai mautinoa I ate oele te whaafonga mai. Ai fo iwa I ai se fe au o se maliu wa e whaalongo I ai masisi te masani ai. Al vaenga leo lau tautua mo e le mwhaino ua e se vaenga lea. O le tai no se pese. O le tai no se pese e moli atuai ia no whaanga ma whamaisenga. Ia I tatou umalawa. Ua whapea o no o iei le wala au pa ia alo tatou matai. E oi. O le pese whamaise atuai le si ufonga o le tai au fou. Mo moli atuai alo whaanga o le si ufonga o le tai au fou. I o tatou tau whailangona. I teimi whaavau ia o le ola. E latu whatasi ma le pese. I o tatou whealo whani. Le ala fo lea. E ala iun tatou whaafe mawhana whanai. Fe mulu ai. O le fe au wha Yesu. O lea. I o tatou no nofo I le whealo whani. O su mela whafonga. Pese le watuai ia whamaisenga lau si whonga tai a whong.
Ia, o le na, io e whamarulu atu fui pia whapea ua whaoso o ngā tutonu atu e tatu ai ti tatu pesi. Le mana ia ia mea, ia, e o soilota le fia. Ua lea, ia, e a foi. O CPC, taua ina whaitauane ai le manatu atu. O le tatu tautua ma le au nanga. Ia e. Lea ia sesi o tatu e tuwha maunga le ola nei. A o mai a taimi whapea. Ia, o le na. Tau te naua ia umi le ola. E lea ia se sa moa e le ia i wha naunga le na. Ai a pola le o mea le walau. Ia, e le mwhainta tu ma te te. O nei ta mā, o nei tina matua o maua le temi e whaafonga mai ai. Ia, whaafua loa e le atua lo tu soifua. Ia, whatamau a ingaina o tau. Ia, i la le tino, sili le mawhau, sili le nganga. Ia, wā aso to toi o leola. Tau ti tala noa i me whapea wā e tatu te o uma i leoti. Ia, i tesi o tatu e tuwha maunga. Ai o leo o mai o le o teimia ia e tātou ia o ta pena le tangata ia mo teimi o lana whainga malanga. E lei titi peua o suile nei vai teimi ma nei vai tau i soifuanga ma leola a Samoa. Peua o se mea fua le meo leoti. Tele le fasioti tangata. Ilo tātou atunu. Te tonu la vai i Samoa. Peni tala ma tautia se tangata na te fasiutia le sangata. I loo teimi tala vau. Pei se tala mātu ia i loto. Ai ale vai taule nei. E ale vai teimi le nei o roso i fuam leola. Io e. Ua fia ni tangata ta whana. Ua fia ni tangata fasiutia le sangata. E le i masani e le tatu atunu. A o suinga ia. O suinga ia o leolanga Samoa. Tatu te le toe arufia. Io e au na tatu fesili ai. O fea e au iaile ia. O isi tangata. O tangata. Tangata e lolotu. Io e. Asa uare tala io whana. Fasioti. Ia si whauta fuila o i Samoa. Oi whene ngos tamaitai, fo ile na fasioti, le si tamaitai lau whatpuipui nei. Oi whene ngos si whaia onga, le latu, nā latu i Hawaii. Caroline, Caroline. So, tau sila sila tatu i eisa moe lea tina. Whaia onga i taimi o lon soifua, o tele lon soifuanga o fafo. Amerika, Hawaii, Hawaii, Amerika. Amerika, Hawaii, tastasiana latu i Samoa, no foi tutui leilo na ainga, fai malangatu te whao atu ia na wo i tonu o polu. Ia, wale loa e la ta upu, e ta upu whamatala. Ia le matu ia o le mea na o iai lea tina. O le awala na fasioti ai. Ia. O le awala na fasioti ai. E matu ia. O au penga na whaonga. Ne tue na tientana le wailunga au penga whailangi. Le ufailoa le futa pena le whamasinonga o tamaitai. Ioi. Te musu e whamatala, matau so o le soa whamatai lang, o le soa whamatai o le matunu.
Ia e. O pa ia, whea ngai masi o matunu, le ngoa mtai o le tamaitai na whasiotia. Io e, au ia mea, o le mea e momo moi le loto. E le se tamaitai titi, e le se tamaitai talavou, valu se fulu tau sanga le tina. Ua tangata matua. Ua tangata matua. A o le mena whaonga o le polo, malea, samala. Le polo neifi. Le upa loa ave neifi. Lua men whaonga o le samala, ma le neifi. Tangola imagine le samala. Le samala fule le lona uru le samala. Le tuifan. Ma le mea fule tala iei whao. Manatua. Kama fule le pia manga lua whapea le siusi o le samala. O le sipito le samala manga lua whapea. O le si o le uru le pe. E tanga o le samala. Ai kau kongu lo uru. Pe atai le mele tau le whao. E tasia le lua. Pe sa saua le se saue. E tanga fo ila le mele manga lua. Ai ngoto i lo uru. Pa uma. E le to ia ia sisia. So, just imagine. Pe a whamatala i le onga onga o le whataunu ina o le maliu i le tamaitai. Tatu loila ia lea. Karo whaia Samoa. Ele umi atuna tau le maliu o lea. A sau fo isi fasioti lea lea. Sau fo lea whana lea lea. Ele fo lan sau le tala le weekend ma nei whana le saina. O le facility lea. E o atua saina nei malatou whana. Na o atua le saina malatou whana le tatou atunu. A le pisa ma vava o i whana sinei le wawe le ngata na ave ese minister ave ese toia al faipule la toia ai. Atu ti uma fia tau sanga o vava o ai le tio ia. Ma fai mai o whana na matu whana na. Wat whana na e la auti. A le na whana le afoi, le saina, ia le leo Samoa. O le fasilila. Fea la tuale, nana tuale saina e Samoa mana whana. O le ale tūlanga o ne mea. O tala noa ne i vangai saina. Le tatu sao e tatu nanga i tatu malo o ne fiafi. Sau whalongonongo tuana ne i tatu telefo. Mai Samoa. O loo iai le wala au lia o le fioanga o vaiala. Mai le atu vai maunga. E a fua mai i le fono a le tiakam le na usuia. Aila o le fioanga o vaiala na tali malo i le nuu i le atu nuu o nauru. Po nauru. Le la ua foi tai o le malo. Nauru. Ai mai le la tu wala au lia whapitoa i le fioanga o vaiala. Ia o le fioanga foi sa tau tuai. Tau sanga tele. Le fioanga o vaiala. Ila na aula kapi. Le lau fai me loa fai malanga le nuu. Wa foi le tai o le malo nauru. A peo le wo siosi si mesia. Wo siosi fai ngā wo man fai ngā paanga lea. Le ala ua wala au mai le nuu nauru. Le ala ua malanga. Siria matoru si fulu. Le fai malanga. O ai ia le au matai o le fioanga. Ia anga ia tuele au talavou o mo whawhiwhianga. Paanga. Le pi whamamafa le upu fai ngā paanga. Atonu ua o ngā le whono tanga lea le tiakom le na whai. Le la ua fo i nauru. A wo siosi si ala tu fai ngā paanga lea. Mele lei. Mea manaia. O mea matango fie. Yeah, I thought Nauru is only an island, just like us. Ele se atunu u pese atunu vo ele u tere o po tu maule phosphate. Ale atunu Nauru sa mau mea ai ma milionea ai ma le latu valele fo ele le na vatu tatu atunu len fa ngor sina. Ina fa meeting.
A o pe o le ua siosi sia latu me taua i le whainga paanga. Le laifa mo te le lope tu e fo ia fea ia le fioanga o vai ala a ua fatu mawina le taua o meo whainga paanga anu e lua ona. A tasi le me taua Samoa. O le fono tanga a le taupulenga a Britania ia tunu e 5 pe 5 atu nuu sai lalo le taupulenga a Britania. Ia le fono tanga le ta ua le Chatham le na o malena o ai le lalo langi ta ape ai atu nuu o le taupulenga a Britania ma se tala sili o na mana ia. Ioe, o le ale tala o ka se atu nuu ina amana ia. O ka sa moa se atu nuu o ka. Ioe, o le tala ave fo ina tupu Britania malon fatua malana mai sete. Le mai sete ia malana. Ioe. Wo o matala fia o Samoa. O ka se Samoa auto va ai le ngata o le lau fofonga fia o tangata o le welcoming o le o atunu o le Commonwealth male o mea ai. Ioe. Le ai se mea e fa le tonu e matua e te osolo i lalo male mlai va lele. Au mai o e te saule o taru te nofo ai. O ka le tausa fio tangata. Male lilo li pa ioe. O lo o nā tia mea sili o na mātanga. Ioe. Ele i longa na umatu. Ua o atu o ta ape atu ia le Commonwealth ma le mautala. Oka le mautala mātango fie. E maunga e lo ma mea si tatu. Ioe. E ta ape atua. Ai alu le malanga te pale mia. Male mi manisi o minsta. Fasa mai onisi e pe umana lo mani minsta tupe. Isaina. O fatasi ala malanga na. Fatoa fa iwa ne New Zealand e tau alunga i le malanga fu le fata milo le fast. Le nau mai nei Amerika. Fo ia turo i Amerika, fo i Samoa pena e lor mole e taula i New Zealand i al fa moi moi. Ai umana tiakom, ai oson malanga tatu te tai saina. O mea ia, mana tua. Na o i la toua ne e no nofo i tai o le tatu atunu. Ma i la tua e whaingaluanga i to tonu le malo. E malama i mea ia. I le nava i taimi. Le ua whailo maila na o whatasi ei ma minsta to lua lautimu ia. Ma le minsta o ailisi le atinu. Pe a whaisa vai nei te ute se information te a vea wha mole mole. Le ute whasile te auto i a wha mautinoa. O ai minsta na o i vangana. O le whasili tele ai whenga malanga nei. Po o a tonu po o ni mea lelei. Po ni mea wha lelei. O a ni mea oitua. Tasile me a whapea tatu te tala noe mori mea le transparency, accountability, i male mea tau le good governance. E tau la nao fia uma mea i e tolu. E tau na wha ailoa. Pe transparency i le atunu. O a winga o whainga malanga. A o a fo i me tua o whainga malanga ia. Ioe. Mana tua fo i whainga malanga le na mai i le fast nei. Na whesili ale se wanga. La me, niso ngā tupe. Ale au whatua nau mai nei ia matu. Yes. O le whamoe moe a, o le tupe whau o le whale. O le whale. O le whale o le fast. Te pei o le petesa. Mama i asi mai matou. Oi matou. O matou o supporters. Ioe. So e mo mi ale na transparency. Mo langa le pei tele na whesili tangata. Ai fia la se tupe, ale na matar no tu i, e tasi le miliona.
se lau fitu se fulu ma le valu afe. Se lau fitu se ma lua afe. Tala. Ina uman convert se uma tupe ia. Tupe New Zealand, tupe Australia, ma le tupe America. Na whapopo whatasi lea. Mawai, le tino i tupe, tasi le miliona. Se lau fitu se fulu ma le lua afe. Tala. O uma na convert tupe ia. Le ala whamoe tupe ia. O le transparency la, o le transparency mea. Ia manam lama Samoa. Le ala whau le fale. O le ala fale. O le fale, o le vaenga whau fai. Au le whamanatu foi nara tatu vaenga whau fai. Awane i whai eisa si mea. A ia wa aile vaenga whau fai. Fai e lon fale. O na tali tonu ina rola ia lea. Ale malanga le na ole tamatei paramia ma misai saina. Tele falongo ia i pole ale mafuang. Ale la ufana nau mai mei. Le ufana nau mai mei. Te loa ia le la e ore tamatai paramia na la ele. Ole pese pule tasi Samoa. But no, I kept my eyes on it. No, mata wai tu. Style ole pule tasi. Ai su i whaasaina lana whainga le ofu. I lau lea tilo. Te ilo ni te i aise style al au whai. A peu fau la vai le style na puritasi a whainga. A pe whaasaina lana whainga o lunga le ua. Mankola. Lea lau whanau mai le visa lea. Lea lau tam whai e take lau tala noa i le melea. Nanga ele se tama i mea. A o manatu le foi lau challenginga tangata Samoa. O le mta upu lea. E leo se mta upu tau fast, pe se mta upu tau HRPP. O le mta upu e ia tutusa uma iai tangata Samoa. Pe a fai e pele Samoa ia te oe. A fai ele amata mea mai Samoa i mea ia. Te tau, o te mata i soro te te e lau Palestina ia i nei sole. Au tau mata i tangata nei. O tangata e leno nofo i tonu o Palestina. Mo diaspora. O ila tau ia. O lo whaatino ina re ngā luenga lea. O le o soro te te. Ia whaamatala atu ia Amerika mātunu te tele o laulangi. Le mea o lo o awhai nai. O lo o olo palai o latu tangata. Ia le mea i o tau anei. E te lele au ngā. Te le au ngā mea ia. E iele te tonunga. A whaifo ina tatu tara noi mea ia Samoa. Ai tatu le whaatino ina. Ai maisi a tatu diaspora. Tatu i eno nofo i whafo. Tatu ni Amerika. Tatu le len tatu wabai le melea. Ai sea. Leanga o si ngā whea ngainga o saina. E le tai wha le tonu wale wa ai Amerika. E o fo le oswa e o saina i atunu se taimi. No o vatua la ia iwa 9, 10, 11, 12 atunu. No nofo i lalo tai whai tau billions ai talafu. Safai i latu wawhenga msaina. Ale mata i Amerika. E wa ailele i ai ele o ngole se mea. E para no wa ai tustu singa i to tonu le atunu nei. Te taimi no o vatua lea. Lea lau tau nga pe. And I took my notes. I took notes in me. Lea. O ai kupito. 5.221 billions. Mainly for energy, power, and infrastructure. Ina le lona. O meo ngaru ngati tele. Me mea tau power. Na whaalu ai le fia tupe. 5 tesi ma le 2 bilion. La tau ai whangu ai kupito. Whiangai masaina. Egypt. Ai kupito. Le atunu sa ta whapeata i te aturu ngā le langi aso tala i titi. Ioi. Mo i alau tala. Mo i alau tala. E whailo tala le whaia o ngā sā. Te mia le matonu i aso i ola i titi. E tala noma le whaia o ngā sā i ai kupito ma Israelu. Paua melo ma whawhawoi.
ko kiki pa o mai si melunga le langi o lo ma fau o la o Israel mai ku pito la tu lunga le langi lo tala titi na te mila titi mo to ma fau e ai asa mai le ai tala fu ya senya le nu tu lunga le langi lima tesi ma le luas ma le tasi milion biliona o Laos 5.25 billions primarily for transport and energy projects o mea na whaalu e le lima tesi ma le lua 5 biliona Nigeria fa tesi ma le lua iwa biliona mostly for rail and energy projects o Bangladesh ono tesi ma le o lima vai atunu atunu nei vai me o ye saina tau whaafonga le ono tesi ma le o 5 biliona directed towards infrastructure development mo meo ngā ruenga te tele o Zambia 6.08 billion io anga i mo meo le mining ma mea tau power poloketi o le atunu o Sri Lanka valu tesi ma le valu wha biliona o mea scale port and airport development o Ethiopia o atunu Afrika o atunu wanei le take te kamangi Ethiopia o lana i talafu e ono tesi ma le valu lua biliona e whaonga le me tau power ma constructions projects o Angola lua se furu tesi ma le iwa se furu ma le valu biliona mo le oil pact ia ma meo just to repeal the infrastructure. Pakistan 26.6 billion economic corridor. Se ko fa fo ye. E leni tama e talafu le nei le matua I o fa pe saina tunu nei. Ia. O e fai tau fia. Fai tau biliona. Fai tau biliona. E iai la tai ora tatu atunu. E pisi ma fau. Toi ngā aikia ia. Manatua fai te mi au tūra I mai le hei ta pipi. Le tau te wa ai le mea fe sota inga atuira epa ma tai o le malo saina. O wa alele na watura ta mai nei alina watura fast. To te tiro tangata na mo meo tourist. E leo ni tangata fai por kiki e lelea. Mo tourist. O tangata tafa whao na pawar mea leo atu I Samoa. Discharge, tupe. To eo so valele to alu. O saina ia o tatu vai nei. O vai le saina len fana ia. Mo tangata fai business. O le atunu le nei. Nela o ia le tangata mai ala pile no fam tala tua le tala no melili o Donald Trump. O le na te vavailenga tau mawhainga ke filter ina le billionaire lea mai ala pi. Ai na tele sau malana 20 billions, I mean trillions. 20 trillions, e por 20 billions le famoi mo le la femeta la Donald Trump e filter. They need to filter that person first before enter. Mana tupe. Lango le pe fai mo mana o me sau e a fo invest I Neilan tupe. So to ia mafafongo I lote tiro va tupe tau va ai fa penata I ta I tatu atnu. Wana no tau atu fa pe ai ta la fuia. O tua I ta lafuia, e leo nofo le lei ai atunu nei. Ai kupito, o Laos, Nigeria, Bangladesh, o Zambia, Kenya, Ethiopia, Sri Lanka, Angola, Pakistan. E leo nofo le lei atunu nei le lato wafea ngai masaina. Le lau tango ta atu sina melea. E le nofo le lei I lou taritonunga, lau tangata, I le nei atunu. Le na fai matai o le tatu atunu. Malana va ai I mea whapea. Le lau tai natu. Usit whafonga. Whaua o tatu porkalame.
Isaina le whainga malanga le fionga i pālemia, ma le tele o whaurulunga o le tanga ruenga le mālo, le lato site visit fo i lea. O te loa fo ina tupu le tō vai teimi malanga lea. Ai, o le ua sauri pepo whamatalanga le mālo, o la ua mai au na sainia nisi o mali lienga i le vāo le mālo sa moa ma le mālo saina. O le mele tau wanga tuai ia se fesili. O le ae wha au au le whainga mālo le fast, le whainga paanga, ia asa moa masaina le ana fa wa uma to vai taimi ana ia tala na matua fa le ngai nei la wa fionga ma le HPP va pea o le afa tau saina sa moa au le fa wa fainga pa anga le le al malo malo saina o le tulanga moa il malanga al palmio o ke la ngoi ma o le van kau fai o le tele nau ia so sonia senga mai ata tope sau tulanga fa itala pa wale le kumu mai ko kongo nga por khalamil so sani mai ele te tala ele pela un sila ma Australia ele so sani men fingum fale ya ai man to fo lo fa su fa nga ngofo el malo fa tasi matu lungal ta to malo wole o to ta o se malo mativa o se malo mawa el makiva ele upue o ke muso fa nga se malo mawa el makiva ia ona ne ua fe merka ko china uma pupu ua si vanga na oko mai e tau na whailo atu auto. Ina ua tula i maile fast na whaia i tutono sa moa le swinga. Ua le uto e anga i atu le tele o whainga malo seina. Le afto ato e ono anei i le final year o le fast i lana no whainga. Le afto ato e oso ne ia i le melea. Le ala le mele whamtana. Ua tō whafonga o tō tātana nofo mele. O i atoa e iei le whatu o tū le epa. O seina. E mana o le afo, le fast money. E o lona ia manatu. Na nofo lo le matua ia New Zealand ma Australia. A fia im Amerika. Feme o ame e le o malama tu le epa i le sao o New Zealand ma Australia ma Amerika i tangata nu o Samoa. O tō sila fia o i tangata o migrate Samoa na nofo i saina. Tō te sila fia. Tō te sila fia se population, se community Samoa o na nofo i tono saina. Au tō whafonga la i le leo te mano lea. Se i toi whai ale mena se i toi tāwha mone mole. E le ia un tatu whanongo le lei pe iai. O tau whalfonga o tau iai. E pau alo la tunu. E la vea ai sa moa iana por kalame. Se me whaingo fie na wha se tia wha pe tatu sa. Le no wha alawa tua atunu. Ai kupito, ai talafu le 5 tesima lua suma tasi billions. Leo te tala noi piliona. O Laos 5 tesima le lua suma le 5 piliona. O Nigeria 4 tesima le lua iva piliona. Bangladesh 1 tesima le o 5 piliona. O Zambia 1 tesima le o 8 piliona. Kenya 1 tesima le 1 iva piliona. Ethiopia 1 tesima le 8 lua piliona. Sri Lanka on valu tesima le valu fa piliona. Angola 20.98 billions. Pakistan 26.6 billions. O tunu i ole safa i mele. Ua demand e saina ia mea e au mai tonu o tunu ia. O tau sila la o tau lea whaina lola. Tau sila sa mo mea. O lea manatua.
Le nau tula epa mo le fast money. E le o va ai I lona taimi I le lalolangi umanaia. E oe. E le o va mao le va ai e tuila epa I lona taimi e soifu ai. Na anu fo le na ia. A e safa ai tangata e ana mea tō tino. Le ala safa ia tunu ia. Le ana ufa lau ina tunei. A to wo feitau ari course fe ngai saina matunu nei. Matua le no fo le leia tai tai o tunu nei. Ilea feitau piliona. E oe. Feitau piliona e talafu wa le mafai e tunu nei tutongi. Ia la vai o demand te saina me tusa matupe o lo e talafu ai. A tu fa fome e mela, tu ta le mea fa mon mole. Go right back in the beginning fa mon mole. Ole tulanga mua il malanga al palio. Au kila ngoiwa. Ma o levang kau fai. Ole tele nau ya sosonia senga mai ata tope sau tulanga fa itala. Pa wala la kumu. Mai ko kongo nga por khalamil sosonia mai. Ele katala ele pela misila mauskalia. Ele sosonia men fangum fale. Ya. E manto fo lua fe sufa. Nga ngofo el malo fatasi matu ilungal tato malo. Wale o to tau o se malo mativa. O se malo. An mia martelo fa urulunga ole tanga wenga malo lato side visit foi lea. O te lo foi na tupu to vai temi malanga lea. Ai o le ua saul pe po fa mtalanga malo o la o mai o na sainia ni so mali dienga I va o malo sa moa male malo saina. O le mele tau wanga tuai ia se fesili. O le ai fa ua o le fainga malo le fast, le fainga paanga ia asa moa masaina. Le ana fa ua mal to vai taimi. Ai na iai tala na matua fa le ngai naila o fionga ma le HRPP va pea. O le a fa tau e saina sa moa. Au le fa ua fainga paanga le lei al malo. Male malo saina. Ole tulanga mua il malanga al palio. Au kila ngoiwa. Ma o levang kau fai. Ole tele nau ya sosonia senga mai ata tope sau tulanga fa itala. Pa wala la kumu. Mai ko kongo nga por khalamil sosonia mai. Ele katala ele pela misila mauskalia. Ele sosonia men fangum fale. Ya. E manto fo lua fe sufa. Nga ngofo el malo fatasi matu ilungal tato malo. Wale o to tau o se malo mativa. O se malo mawa el makiva. Ele upue o ke musu fa nga. Se malo mawa el makiva. Ia, onina. E tanga tale pala vale mai lungo la pokala me siri pe albese fa mon mole. Ole memo mua fa no no siri le lilia. Ta siri tanga fa vale vale ale ola nei malan siri le fai. Io ele itua ia sa mo se tu le pala fa tau le va vai masa mo. Vai, era no ina le mele. O leo te no foi le atunu u la te ele allo le va ai America il malo saina. Le no famta la tua le paluni foi le na sa mai saina le na fana to sanga nei. Fana I lungo America. Ele la titi le va ai la tu le la famta la tu tasile mea tu te na fe mea ma tasile so sone America na apaile. Na economy saina I tono lalangi. Fia tausanga na pay se reward le na reward ai America saina I le whaingo mo meo railroads I nei America. Ona whaonga lo la I le America le meo le duty free o loa uma saina le maketi saina sau to tono America. Pay na duty free kele na fuli le taunu meo la to nei. For years.
O le fisoso ani tele na Amerika i le malo saina i le latu economy. O le tula i meila Trump ilo na tula inga mua. Saulo ma Trump ta ofi lo mena. Ta ofi loa le kiuke o si i lunga. Leo tasina mena matua le fia i saina i le nufo inga rakangi o Trump. Tasi le na mea na matua si i ai lunga Trump le kiuke yoe. Tau feko i loa le sau le olo asai nei tonu Amerika. O le fa mo Trump, o langa ia kala. Wa leva na ola le economy ai foi asaina ia Amerika i le melea. Tō mo meo fe whaataua inga, e pongi sa haile tele o laulangi. Mai se foi o tātou tangata. Lea lai fe sili le lilea, fai mai na tua ia o e tangata. Fai mai na tua ia o e tangata tu lai pa wai, no fum tau whaatau, whalongo le whaavale vale o tangata. A fai e malama le leita tau sa mo e meo fe whaataua inga va o tunu te tele. Langa e o la wari ia, e malama mai. E te tauna transparency meia, mo le sila fia e tangata lau tele o le atunu. Ioe, mena ta wai langa o leo tenu foi le atunu. Ele he pei o le mea va aia Amerika e saina, lana fia, o ai ta lafu ino whamtala ina tu nei. Ioe, ele o ua safa ia tunu nei. Leala e tangata tusi la tunu ne Amerika, la te tusi winga o mea ia. Ai kupito o Laos, Nigeria, Bangladesh, o Zambia, Kenya, Ethiopia, Sri Lanka, Angola, Pakistan. Safa tunu ia. Safa ia. Le ai se tupe to tongi ai le tai faitau piliona. Ai whalongolongo la i le language tu lepa. Mai whalongolongo i le tala le langa isia, na tula i mai lo le fast. Kipi lo le melea. A le fato ato e oso muli a le trip lea. A le tamitai o e foi. A le Prime Minister. O le fa pe ata to tunu. O tūlanga le leile tatou atunu i mea tau whaafetau inga mātunu tele nei. O lefa pe arta tō tunu, se mea manu le latu le maa lo le temi nei, le na vei lalo le talafu. Ioe, mo le tātou la vatunu, sanga whaila atunu te tele nei, ai kupito, nanga oa, o ai kupito e ilan suau, le crude oil, ia o atunu nei, e ei lato resources e mawhai ei uno latu toi pei mea. But still, even though they have those resources, they hardly pay back that money. Hardly. I said, that's much of money. That's a lot. Ele whaingo fie le toi tutongia o e talafuia. Eoi. O lela, o ai lea ngā tupulanga o atunu nei lela, tasina leo le voice, le sau tutonu atunu ia. Lela au na feoti la wori inta sainia mea. O ai la sainia, o ai e whawhai mea. Eoi. Tau lela e tamo whai atu lepa. I lana ia fo i ai. Mala lela whai mai na mati tiva sa mo re taimi o ai mai. Tau te olo me ta o development. Se selom tu lepa. Tau te olo me ta o le ati nae. Se selom na tu lepa me tu lepa. Aisia. Ele ia luatu tu lepa whapele i latu ele i se malai lele. E tu atu lepa o iei whare mai. Wa iei whale sao no, wa tu tofu, whato atu nei atu le epa, i le fia. Luas furu, toros furu tau tantaruai. A o sa moa mai ana mua, ua leva o na iai le development ai. A isi pale mia mo mua. O le mea tu le pan fai, wha wau, continue. Ai le o saufa pe, ele ai ele o iana amata, mai se mea right from the beginning. No. E whalongolongo mai o tau ia tau te muri te malo lea. E le i sautu le epa a mata mai lalo. Awana te whaongaina le upo le mativa elo. E sāni i no tue whaongaina. Langa le upo le whaongaina te malo lea.
Ioi. O le mena mana oi, a tu whafonga iai. Fast money. O le mele mo mi et malore. Tu lai mai lore fast. Nta tu wa ai lo la iele. O slow down. I tangata whai por kiki a saina. Ta i on malo saina. Ma la tu to yang i atu i atu. Pei tai. Ta tu tele i loa. O lo milo mai ai tuntu le pa. I toia o an melea. Lera o manua ile tau sanga muli o le fast. Ai alia e lo meia. Mau ai maisi mau me tele ia. Ma le toi ta milo o fia me i atu lepa. Tau te wa ai to toa lava sa mo ta msanga o meia. Next year, o le palota. Whawhiwhena whaso o ta i le palota i le meta o le fast money. Whawhiwhena whaso o ta i meia. Where me tupe vave e mawar tupe whea ngai me palota. Le leila tama mai o tātou whetu o nai. Me tātou tunu. Se vailantu le me le whasi tau sanga i tolu. To tongi le ai tālaf. Whai atina e. Whai le tasi miliona tāla. Tu sape feita tasi miliona. Never happened before. Le tasi biliona. Le mai ai si vale e whai mai the best man in parliament. No. O le au vale umai e muri ai. O le tasa o tala le whai atu. E ala ona tatou pipi i a saina. O mea ia. A le na te tau tinoa. Le na te tau tino lava. O lea. Paua leo le atunu. E tali mai pe amana o te mea. E lau te ilo le leia. Anything that China give it out comes with the string attached. So se mea lava. E le valea le atunu. E le valea. Ala nofo lamfa me le mfai e foi. E Australia ma New Zealand na tali atu. A o fea le no nofo i tangata o le atunu. O fea le migrate e to tele o le atunu. New Zealand, Australia. O le tali atu atunu uia. Ilea. Remittance. Ele ola mai le saina ia le atu ia saina every day. E ola atu Samoa i le remittance. O feno no foi tanta nei. New Zealand, Australia, America. Hawaii, tutuila. O i ala tuere tupe tele. Tasi le one of them, most currency Samoa leo lai, ola remittance. E tasi na luatu loans. Tasi na watu grants. A le remittance la vaya. O lai Samoa. E ne manatu la tuilepa. E vale a uma Samoa. Samoa le atunu pele. E le whaalangolango tātou le fast money. Asia comes with the string attached. Aua ole le whaavaleaina tātou Samoa i tu inga me whapea. E whina upea ma e whina upea i tu inga mea. Se whaauta la tātou le mea whaavale sili na whaavale valea le uwhainei. Ole free o le visa. Ole free o le visa e whialua iai le saina. Enter, exit. Enter, exit. Enter, exit at any time he or she wants. Whauta tatu. E le te tau aru tatu atunu. Te tau na whaise soro te te ele visa lea. E te tau o na whaise soro te te e Samoa. I le visa lea ua te tala i a saina. Te tau na whaise soro te te. E o mai nei fwoi whapese tu te leiloni mea. Tu te leiloni pau pau.
Ia, o whamtalanga na e wheto ai maratato atunu. Ia o tau sira fia. O te fia tala noi mea, se langa o le te nofo le atunu e le lilo le va ai Amerika, e take lava ia le atunu nei le malo. E se langa le o Amerika le ein i aisaina i le mea tau, ia mea tau malo si anga. O le paua e na te umia, konka le lalolangi. Paua le Amerika. Me foi lana e whaalongo nga ngana a tuira epa. O le itai e Amerika. Mo ia la utala le whai atu. A whesili la, le mea lina i tatu malo i Amerika. Whapena foi tala e whai au pale mia, pe tutui lau lana mea ta alo. Mamanu, mo ia la utala le whai atu. Le wha atu e tau whai nei e whai mali e antala e atu le manua. Ina wale atu tūlai mai. Ina wale atu e se malo si anga ia te ia. A o tūlai mai te malo le paua. Ia nā tu te rotu tui le manua. I le tu te whai atu se tala. I mea te malo le na whai mana tala na whai atu atu. O te le fia tala no skovana. I le whai ngai au ma skovana o ki kalango ia i fo. I teimi o George Bush. Ia e. O le o tuenga ngana i mea ia isia. Leanga o, he's nobody. He's nobody. Alela ua ui i tai o Samoa i le taimile ni toi oso i seina ni melea. Se va ai tātou le atu. Samoa o te anauina lau whaafonga anga. Tau tuana ma o e mea. Ia, o le lei, le whaaftaina, le ua o meila u maro momoa. Ia. Whaua o pēr tatu tano e mtau pule. Ia, whatara whatu i lau. Whikalainga mtawha, ma lor sui fua manuia, manatu re nā fua. Manuia oe male ainga. Ia, whatara whatu ia le tatu tautua male au nanga. Ia, i lau whikalainga i le nevaenga o le aso. Ia, talofa mtawha. Ia, so fo manuia. Lau sunga le whatonu. Pe foi le IT. Ia male malu foi o le official au whasa lau. Tai foi ni ama no au tuen paiena. Ma o se ama no e tala no ai ma futa. Pa mati e foi le au nanga. Ma lor sui fua o amari tau tau pitonu. O langona mai ta ua tafa. Hello? Ia. O amari tau ia auto. Mania le la. Mania le la e marulu alta au ma po. Mania o le ai marulu ma tau le. E temi nei. Au mania tu se po le se me o le limas food. Le se o mania o ni mele wa yai tar si ai o ma tu tau ye le mena te ya wo so fa fo se mai si no O ia ma lo fa tai me silio le na u ta amatai lau le business il fa sa mo le fia le atu ia ona ta nga i melo la i si vai nga le titi o por kiki ma me o lo fenga i man tatu o le ale tūranga o iei le tatu life insurance se i toe manatu mai ana i vai nga ia o le asa nei lea o le ata pena i le matu fai au man fatua man matu kare ia e saini ai le la life insurance tato e anga ia i le fafasa FFS First Financial Security ia te i e pe o le winga o le ngor company o le tu tanga ia i le faingo le ngor pe le se life insurance company ai pe e na fa mafa o le mele o tau tupe ta penanga ina ia le leile ona pe la o le nganga atona o le life insurance le wa ye terminate wa vele products le ye tunu peno fa tu ai u au e a foi na le memo mua e mo pai ona fa nga ina
le cash value le po le ala mana tu ina na onga im fai ona fa nga ina pai le remodel ele fali im fai ona fa nga ina po la la vale tu inga protecti ti fa nga fai foi ne malangai ile tu langa mele le cash value o le si me fai ona fa nga ina ile mele ka o living benefits o le mele a fatita inga e fai ona fa nga ina se tu lo lava ila toi o le wa sui fatunga se tu lo pe fai fo le mele o le major organ donor tu sai o transplant sorry me ye transplant me fo le o fatu tu lang fa pena e ma fai ona fa nga ina tu lang na ile benefits al no winga o le mele wa ye temi nei le va ye le life insurance wale o tue fa pe se umar so i for tangata ona fa ngale ile ai e ma fai ona fa ngaina ile tele le mana onga le ye le so i fu lama e ma fai foi ona fa ngaina le fai ngole o le product le ma structural policy ina ia vea ma se mea e te fa te ingola o fai nga wenga la fai nga wenga le tua la fai au tu salai mo fai ona fa ina le ai le structure ina ia fai le retirement malo lo atu le ainga ia wa sifin vol tu langa o le au fai nga benga le tu i tapo inga foi le iai le e fakasa le fa asa me tu tisi mai si tapo inga le iai le ai ni la to wa retirement au ila me fai ona be retirement structural policy le ia fai la la tu lango iai mau foi le te mi la malo lo a le wa iai se me tu iai ai foi la le products le ai se a fo ele a foi na le fa pe e iai ni mai tu mau pe te ngole iai tanga te ia wa fa ma marto tu se tu lo wa le fa fo anga ia po la to wa iai mai tu mau tu langa le wa fa ngal insulin ia po la to le tu langa le wa alu le wheelchair ona wa faina au tu lang fa pena e ia foi la le product mo ila to na a wal au e fai long medical examination e pena lo e atu lava na tangata i lo maota po se clinic e lata ni lo maota e fai e tu langa le pe a fa pe ai mana o mia wa ia ila isina i tangata o matua ele o mana o mia e fai a kwa record tele o ia ni tu langa e ono fai e se apo i se medical examination ile tu langa na pena fai atu o lea wa mawhai ona o le product nei tongo America Samoa a le whangana i America Samoa e mana o mia lo malanga mai i fafo i le skeke po Hawaii i ngai le mainland e whai ei le tūlanga le whai ei au examination ma me umar na ia ona e alu le i America Samoa ia and whai mei e lama le tūlanga na tu so nau whanga the way now na whanga i America Samoa te minei ai le o mawhai ona whai te application i lau ele lama o America Samoa ono tūlanga i mea taulai sene i mea tūlanga na mo te minei Ta tala noa i le tā ua o le mele tangata. Na sa nei le whamantunga le te lua mai e whatino le life insurance al matwhaifi au. O le a lau sila i ai ia o le matwhaifi au masalo o le late 30. Late 30. Ia e talamou. O le a le tua inga se leni te wa ai ai le age group lea. Late 30. ia manei le fasiri tu se ona mea la mai whai ai e whai se mea e wa no se polo keki fo i le kalesia it would be additional expenses i le kalesia e whai la mai le mea ngā whatia le kalesia i le teminei po la se mea e ngā whatia le kalesia le amount mo i la wai a whatia inga se i tu lou whape lua se lau 5 le masina a tangata totas lala wa vai ne kalesia longa winga wa 500 a tangata totasi i le tūlanga na
ai se a fai le se me a matai wa tasina na me ile pronotilia very flexible le tulanga nei apa pe o mane tau sanga mo la wa mautu le afoina le wa malosi le metau se leni le kalesia ia ema fai lo ona si ilunga ale ona foi ema fai ona yele melea patitainga yese extra 15 na le kalesia ile afoina le ema fai ye on fai lo le melea. It's like a bank a deposit ia tu pe extra lava I tono policy ale sunga fa ile fa fenga ma malon fa tua o me mana ai o lea e lalo mai ile ato se limas full o natala vo lava ile tulanga le o no winga fo because atanu atu o nga run le me ka o le protection e tanga ia ile kalesia ile amount le ia ile afo le policy le pe ale sunga ile whawhiangainga malona whaletua. Atu papateina vai lea nganga lea lau sunga le whaatonu te le selu atu. Ono wā e fo se tō whāma se whautautanga le kalesia. Ile tūlanga lea le whainga o se o te taua ea, o le whainga o le tāpenanga o se mea e tua iai. Lea auna lea tua malona whaletua. A whape e iai ni pale ni ngase po anis tulanga e tulai mai o lewa iai ai afa pe foi lo laso I fu au ona ine tua o afu lava ia laua mo solo muri ainga a laua iai se mea tua iai Manaia le tata ona iai si foi la toinga life insurance pe la no sisili si fai fe o matupulenga o fa tolali o le Primerica. Let's say, mai se senga le Primerica, mai si malvanga la le o yetato. Male ai le manai fa le products le wa te loele mo le Primerica I le products le po le o le Primerica ke mi. Ia fa taila mal tulanga le e tu sa ile nganga le mal falon. O le Primerica e pau lava le lato products. O le mele te o insure fa vai taimi. It's in Almela, alua lunga le tau I tau sanga o mai ato I le tau sanga o soifu o tangata. But it's inga lau sunga fatum ava pe le la fai ngai le term luas fu tau sanga. A o mane luas fu tau sanga o le ato o le tau ri o le se tupe. Da to renew o le simbea. Ava pe fa te inga o soifu le wa ye le sunga fa pe ngai o tors fulu lon soifua. O maane tau sanga, le luas fulu tau sanga, o limas fulu. Ato renew la le limas fulu. Ato renew la, pa uma luas, o le awhaia ina le limas fulu lon soifua. O lona winga, o le atamuta. Ai pete, o le simea, o le term, ele ai se mele kau se cash value. Ele ai fo se mele kau se living benefits. Ele ai se me fa pena, ile tūlanga lea, na o lea, o lona winga na ole le ase me tula mai I le afo ina le o fainga ruenga malolo pauna o le me avano iai a pe no fai o le products le ai well o le ai o iai fo isi a e kalesia ele la ve I le fakasa o le si vanga le o le o iai fo isi e kalesia o le fo o la to fainga le tau li fata weina le manga I o le product le ai ka o ai au le si mea lau sunga fatum ele ai se tax e tonina pa nga ina o tūlanga lea Manaia ta mai el vanga le product le a fa pela for example fa pe se la wafe la contribution o ia se la wafe o alu la fa pela au mai tua o le ia le me mo mi ai o le la mai tua le 50,000 afford o le tino tu pele o le fa mo e pe fa pe ele fainu tatu tongia I se fainga ko ngai po la tu langa vanga le I le pora
Ava pe ele mfai nga tongi le lima sfulu afele wala Ia, ia. ala me tula mai lo so fua. Ava pe ola policy a toa lava e lua pateina e afa milionga lima se la wafe. Ola cash value le wa ye wa se la wafe, right? O le wa mai ne tua la lima sfulu wafe ola cash value. Ava pe le tongina. Ala me tula mai lo so fua. O ina whako ako ese mai ai le afo. Le lima sfuru lena e whaungaina. Lima sfuru afe. Watau manino mai. A o lesi mea manino mai. O le IUL. Paule o le kusanga le tonu a products e meka o investment i tongu Amerika. E whaungaina le kans, e whaungaina le principal leka o le compound interest. Le aluna winga. E vambe o le grow o longa tupe tului. O ngai whaungaina i menga o tupe ye ave tātou tono le bank. O tupe tului. Menga ka o simple interest. Ia. A o i o IUL o le compound interest. Tu se o le mena ia manino ai. O le whatita inga whapea. A whapea le whatita inga o le policy lenta tara no ai e lima se la wafe. A o lea ai whapea o lau premium le tongi na ai o whatita inga e lua se lau tala i masina. A me lau lua se lau nga e deposit e teu i le tonu le bank. O maane le masina. Ai whapea o le tupe o le tului le iei e sifuru pasengi. E o maange le masina. Nga o le lua sifuru talala i lau me maua. Ua o le sifuru pasengi o le lua se lau o le lua sifuru. Ia. Ai a whape, ave le lua se lau la le ko nginga ngei lau policy le lima se lau wafe. A sifuru pasengi, olo na winga, e o maane le masina, o le whaingala le meta o le compound. O le lima se lau wafe na, pa o popo iai ma lau lua se lau leo lau pe mengi. O lau lua se lau le na ave iai. O le sifuru pasengi lau le total a toanga, le maua lau tupe turui. Do you see the difference? O e vai mele se senga. O le menga ta o le compound interest. A o le bank, e meka o le simple interest. A lau tala man whamauni. E le o ni la tu si, angi la tu ngina ko tupe turui. Isi sifuru pasengi. Ya. Ile a fo ina ile tulanga na. Pafta elfe sili le mai dunga i. Ya. Ora sili fa mo lo tama u fitu sifuru on tausanga. O anga va ai na ia fa mo mole. Ai anga va e fia le payment. Tia mainga sia u sau afo i sau figure va ve mo fitu sifuru tausanga. O le fitu sifuru tausanga la fo anga va. Pato ale anga va pen fa yatu. Pako a e failanga medical examination o inai lo ai le approve. Ile anga va ma le anga va. Apa pe o soifua o le tulanga la esto ina wenyo na mai tu mau. Ia. O na mautino le ele qualify ai. Ai le products o la fo ia vanoa. Ia. Mo ila tu e mai tu mau. Pato ale mo fai nga face insurance a seisi tonu America. Ga fa pe wo le varu se fulu. E ia isi te pela o isi but very few exception. Italy ai le varu tasi man varu lua. But o le tau fa inga atoa. E ngata le varu se fulu. E mawhai o na whaile insured o le pepe mea whato aso i fua mai. Se yo le varu se fulu. O matulo ma le varu se fulu. O na le te mawhaile o mawhai se insure. So se company insure lava i tutonu i nei Amerika. Mana ia. Si tatala noa, si whamatala le mele we are paying for the risk. Ia. Mo le wai to tele o la tufa pesole. Tutongi nei ai le tupus fala blave te wo o tuala le varsu tau sanga ale na tongi ali si patole ngala le product le. O le mfenta tu fa ngaina o tatu fiola. La lea. So ele pila tu nga me fule le fa pe le pen fa mal na mai le tunu. Le vanga le o le tatu te tongia le vanga le o mo meta le o mautino le risk. Ya. Paftai lava ile tulanga
le FCD ai o le mea na o le tau o le insurance o lona winga o le riski le o le wa o le i lo soifua a o tato no ngei pasi le company insure o la le tūlanga tūla mai a o la tau ia o le la a tau aveina tiu tele na pe tūla mai se mea o kako pasia ngei le polo o lona winga fate te inga o le riski le atula mai se me lo soifua mo lo wola o la le to tinga ina le ainga a le wa pasi o dia ile company le insure o la le me tula mai a o la tole na o le a pa tu peina le tulanga le ia o le product le fsiri mai ia ta wole mai New Zealand e mafaina e pe ia le o mafaina apply mai New Zealand ma Australia le product le a e mawhai a le tūlanga lea. Se tu atu pēr lava i nen. E mawhai a o ilato lava e leo i tonu Amerika, i whafu atu Amerika. E mawhai o lato malanga mai nei. E process ai le products. A le tūlanga la, o le minimum requirements lava taunga iai, o au aseka, e le ila loani o le midionga. US. Atu se mai, ia, ona o mai le tonu ni Amerika process ai. Iona e alu lava le o. A lewa o mau na faia ia tuunga ma mea ia fuinga le nei. Le tūlanga lea. Mana ia. Ole me ta ua lava lea ina ia nofo ia maramlama tangata matafa. Langa tasi le me o tatu tangata. Le me fule le pay ke pifo mo insurance o ta vale. Ne fule le na le pay ai le la verta vale. Pela me na le tati tala no le skipat ole unique ole product le. Ole mafai ono tatu fa ngai le tupe. Wa pe ole life tatu tala no le me ta ole life insurance. Ma sani tatu ne se longa kioki. Ia. On ka ke fioki ko mo tupe. Io e se foi ko fioki e fai lava cases bi e fu fa pena o le kamana lea e ma fai un tatu fa ngaina le product while we still alive o saule mana ia le lau fa soa no sunga fa tonu tu se le products le wa suye lo le faingo le manatu wa le to ave ai fa tati se lo mai maliu awa ave ai lo le products le o se mea e fi so soani i mea tau se leni, i tu tonu o oe, ma le ainga, le to olua ma le whanau, wa iei se mea, e fiso soani iai, i mea tau se leni, i tu tonu o le ainga. E peo nau whai atu, peo ne nea sau noma iai. E le whatali se ia, tupu mai se mea i le ai. E ma whai lava o na whai, pe ono fai atu e mawhai ono whaonga Gas Valley e tau na le whale e mawhai ono whaonga Gas Valley whatau wale tā vale i eise mea o le whale fia whafou ia e mawhai ono whaonga Gas Valley lea a iei fo se mea tūla i mai ua ngase whateita inga o wao lewa kawa ua lewa maua fo i le mele ua maua le arsaima o le tasi lea mai o lewa mawhai le temi nei o lewa kawa le arsaima Yo, pe ono fai atu a fa pe foi yesi tau tonga me se tu low lava me yo kidney po fatunga me se ila tu ye fa dialysis ua kava foi ele tu langa le insua ia po a foi ni tau tonga fai ngata o le ua maua le me fa le maua le se le ni pe ono fai atu e au mai e fa nga ai la e te soi fu lava ile tulang olona wing o se fa ma avenga le na e ona fa ia tuai ile ainga ai afa pe foi fa te inge ono su lima ono su fitulo so ifua o la pule lo fale li e maua lo malos olona winga o te le o se leni le o le episo soania episo soani la retirement lea le tūlanga lea whamole o ita o lea o le tatela titi tala vou.
po le late 20, late 30, au tamau ele mai, u tamau se mai tu ngā. E mwhaila no ta mawhai ka ke whaisaka insurance i le product lea. Le ai la, simply put, le ai. Ai cases, e mawhai ona wala o mai na tala no atu le iai. Kusa the way around ai le cases le o ngai ngai cases wa wala o mai tūlanga la le wa whaasoa mai ai. I ona whaasino atu leo le au wala. E work ai o le ase me tūla i mai. A o leo wa create le me ka o le cash value. A o le policy. E fiso soa ni ai. Le si au wala na o le final expense. Ya, e ofo le final expenses. O le mena i manino ai. I lato umai ai mai tu mau. Ai le a tō le limas full. Ia. E le qualify for the final expenses. Okay. Yeah. Okay. Ia, le lana le pe malama. Le tu ngā case le fa pe o le fa ngila ka life insurance healthy. I loka late 20. Le matua le lei me umalese, but se fulu atu sanga. Le kokongi fa maungi a kokongi. Ai ke ua maua fa fo se ka pe ka ki stroke. Ia pe ta te maua ua fail ta kidneys. I loka lenga faila ka life insurance ngai loka 20. Ai ka ki coach fulu ai. Wa yengi mai tu ngā fa pena. Ole se va ia le life insurance i vanga le. Pela tu langa na o ila le o ngā ila vai le product lau cash value le na whaunga. In fact, te le whaunganga lau cash value. E ki whaunganga le si benefit ki ka o le living benefits. Living benefits. A o ane le case na a fuina le wotolus fulo tau sanga a wa whaina i whatunga o se tu loa. Yeah. O ni le transplant. Yeah. E ma whaila o e au mai le vaenga le Pati te inga whape afa miliona lau policy. Lona winga, e mwhai ona e mai el whase la wafe i tua. No tax. Yeah, and no tax. E whaunga ine whai lau transplants lea. E le koe pei a fo ila tu pena. No, you don't have to. Yeah, e te le toninga. E le si case na iai. It's about 2 years now. Tauna tupu ai. Tu se fatua o mano fai le miliona policy se tasiatina. I collapse, I stroke, I also lole heart attack I fairly. Stroke I falfinga wenga. Ia o pe atoa lo nei tuanga vale. Au mai fafo tui le valu se la wafe. O moni maua ana le faftai la mai si tinale. Ana le ai le IUL. O terminei o lato I titia back to se laupasenge le tūlanga o iai ai no mafua le sosoan ono le tupele o le mai le insurance e whai ai. E fia ni tausanga e mawhai o leo whaila ta life insurance e fto ata fia ni tausanga whatoa qualify e tai le cash value. It depends. Ile whainga o lau poinga le policy pe fia le amount le tōngina. A o le mea lava e mānei a pe whātali iai. O le se fulu a tausanga. Ai me whaia. Le a tusa o le winga le whaamatalanga lea. E se fulu tausanga. Me fwale le wa peti. Me fwale le wa matua le. Me kau le wa matua le a fwina. Ai ma whai lamanga excess iai. Kusa penwa run le whainga o le protection. E ma whai au na o ngā just le me whai tolu o o 5 tausanga o ma whai o ngā access lea o ngā maua lau cash value. Okay, leso mo leso sa for Sunday. Ta te vai whata ta iai o le matua o matu whalenganga o le torsu balu. Ka o le fikas na. Mane. Ia, o le torsu balu umala ua healthy. E leo iai se lea tu langa o le vai iai I se tupe a mata I mo le kalesia a lea foi se a whainga atoa e insiwai. E ma whai o na vai e peo no whai atu. Lea se linia na fatia. Because it's a new expenses lea la vatu ia autoa. I ma whai o whaila adjustment after 1 year.
Ia. Pate tainga po le pe nga fatia ele kalesia le 200 a month. Ale tangata to tasi. Ia. Itu lela to te tanga ia luna winga. That's a 400 a month. Ile tulanga le ona tilo le ia ile tu. Pe ana pa tu. E ba ai po le ale mea e ka fatia financial ecclesia. Yes. Ia. Yes. So inae member all products, very flexible products. Ile tulanga le e faile mea nga fatia. Manai le vaenga tau beneficiary. O le ale tilo e tatu vaenga le. Tu se beneficiary foi lele. Tu se la e mafai o na fai o le ale tulanga e mana na o ile kalisi e male lienga. Male amunon faltua e pe lava fatinga ole kalesia ole ona nga le kalesia e tu so ona nga ole afo nga ole policy mania o tai ai le vaenga le falo fa fon mai ia fai fe au lotu i nei California nei LA, Santa Ana, o Lakewood, o Compton, Carson, le aso sa nei. Le aso sa fa mantunga. Ia, la sa nei o la matu lo lotu ai ma le sunga ma le fitelenga am ta fara tami fatilua ma long fatua. Ia o le mai le matu farsa. Ai ai nisi mo mia le o nanga le. Ia o mai na le sa uma le lotu. Fai le tatu sanuisi io e. Le matu ekalesia ratami le se ekalesia fia fai tona i te telefo se mana ia na tau si so fo malolo ina fa tai tu na foi o insurance insurance la vale pi ni tu me la sunga se sai suma se ta to le kama sanguisi mana yo le wa sa no ye tu langa le atu so tasina me nga il melo le life insurance lo awe ai lo so fo malolo ina mana ia le tulang e pe ona fai atu le foi fai le lau fa lau i loa e fai ai tangata wa iai pe ona fatu le asea mal tulanga na le fai ai ona i te le la vai ia nai tangata ia fa lau mai le tulang fai le tulanga le asea mana ia se i lato uma le mo mi mai no mera ta fa ole iwa fitu tasi on sai mai iwa fitu tasi tolu o tolu fa fitu tolu lua le la tu atu lunga tatu fa mole ole iwa fitu tasi tolu o tolu fa fitu tolu lua ia mal fatua ia seri ole lima o tolu lua valu fa ono fa iwa lima o tolu lua valu fa ono fa iwa ia na mo tatu uma mo tatu i nei LA area ia o leo mai nei la ua i lea so sa nei e faile insurance matu fai fe au mal fatua ia ma ne fui pe tatu mai na tatu lotum tatu ai sa nu si ai io e fa mo sa we ai se heavy sapa ai ma nei tu ile pe ona e sa no e tu long e se fata we no melia tatu tasile meni America se wa makan ba ko vai le akala o kele o se me e kele dan to vai ne pu momo ia nena mana ia e ai ne tala vonga lele le va tuna pauda manta ko se lufu tas tol se lau lima fitu ia le tonge malia le fainga i ne tala vonga io na fatu ia e fia sa pe menyo ta vale fo wai ta vale te mga oi ai palala mai do ti ala kali lima se la tu se faz eu I was able to convince sister Lavoglia but sa we fai lau pe menginga apa ora la fai lau policy se calculate pe fia ma wale million fai la ko se lau 5 fitu le million a policy le o fatu e lata tu se fasul valu long tausanga fasul valu wange on tausanga tu ko kikia afa milion ang cash value ia a wala ke le 2 milion ang policy la winga la fam talanga e lima suruan yo long soifua ele to fenga runga mana ia
Awa fia ta vale mfaingo nga whātau. Ua whātau fo I man whale le vale. Yeah. Le winga le tala, le swinga a koa o le mele life insurance, talu ele products le ka o le IUL. Ia, le ai o le no le I ai le mo le me o le I mana to nisi se I longa I niau assets, niau aseta. Le ai, ele tu li aseta o le sa o le Nga o la tau lava leo mai fafo. e fafo a tunu ai o Amerika, le ai. E whainga pe fiete nga whatia e tutongi le la pe menga tongi le man. Ai se vanga ila tu me New Zealand, Australia ma. La lea. O ingala le ile requirements nga taunga at least e midionga la waseka, the minimum. Yeah. Malo faftai. Isi si vanga tau o tata mi nei vanga I fsili ai te te I o tata I fa mun mole. Le ai atonu e nisi mea atonu e pe o le pauna o me lena pita no atuai. Le products lea, o le si me le products lea la usunga te le fatonu. E le o life insurance, e le o insurance company uma available like. Yeah. Le products le ka o le IUL. E se tau lia I le tūlanga lea, e pēnu whai atu. E o tanga tolo e mai tu mau e ia le products and life insurance e available like se banga na ngai tati e mai tu mau ai le anko li mas fu se ta mai I le final expense fa umeta banga le fa mun mole ta fa o le final expense e le ai se medical examination ai e le ai olonga te le olonga max amount o le final expense nga le lusu lima afi 25,000 a le case o le nisi kampangi le ma fai paanga o le vaanga lea te ilonga lua tausanga ai se metula I mai pa te inga lua sifuru mo masinga ai se metula I mai lo soifua o lona winga la e maua uma lava ia masinga mau pe mengi ang fai fa popo I man super sengi longa winga e to e mawala se lengi ele fa pe lusi a se longa uma lo e a fainga lo soifua pe a uma luka usanga then o ngai making le 25,000 a fa pe wa fainga lo soifua on os fala vilabi laila e maua a to ala 25,000 ne ele a to lo ta usanga e pa na se vala na fa manino Sarava ai mo fa sili langa le salava ai o la to le e qualify o to New Zealand but e fa ngala ko asesta o yai e fa na tu ale ba e qualify New Zealand Australia e tu se qualified ba na but e ni le malanga mai tonu o la wel ele o America e fa nga yo yai o ngo pela melea o me ka reseng lua o me ia faile longa medical examination ia male aseka o le minimum o aseka e tango milionga US mana ia uso pila ia le IUL petutusa man AIL o to le ai ele tusa uso ele tusa on o le product nei ma faina e fa ngai tupe au e soifua au e ola pea o le product le America pila ngai le tupe o le afola contribution ai tele to tongia na uso e afoi ke lota fa ngai nei ia to e furu 5 minuti le muli tanga ia me fieta no ai ai tala mo tato umalapa e nga le fai o le life insurance o tato le vai taimi o le soifua ma le ola o sui le olanga le tato iai tau te le tue wha moe ni a tato wha nau ma meo extended family o mai e fai a uma e oti oe o tupe o lau life insurance lea e fai e lau wha nau lo ma liu ma tu ainga e na e arola i oe a tue tu le leftover e o lai lau wha nau i oe o tato tue wha moe e o mai e tato wha nau e tanu tato i oe pio le winga tonu le meta o le life insurance nowadays e fai ai oe ta pena e oe taimi e te maliwai
o tatu te ola no fo le fa mo tatu fioti e mai sanga te tinga inga mat fa e talafu ia tatu ia le sa ona tafa Sao le lava le sao noanga. Ya le ngata furina. E mawhai fui lava ona e whaunga ina. A lai te soi fua. A wane e whatani wapea. E le mawhai ona e whaunga ina. A lai te soi fua. E fiso soani e. Ke enjoying ngai life. Nā pina ngalo li. O laua po i le tūlanga lea. Tai. Uso ai le umata te mi. Tā tala noa lava i le. E te tau mai o te awa vau ia saina. Ma le saini ngā visa le tātou atu nuu le na whaine ma saina. O la so fina ngalo. E te lango ina i le tūlanga le sainia o visa i o le ua free le visa e la tua i Samoa i saina, free le sau saina i Samoa. La so fina ngalo. O te le lango ina i le tūlanga lea. Ma la ua ba ai atu i ai o le tangata tilo atu i whafo mana tūlanga le pela tūlanga le o tupu i tonu Amerika. O le matua i o le awai lava. Aisia, ia manino lava Samoa. I le pao o Amerika. There is no way ko ke alo ai pea o te me pula i e stringa. Pea o te me airfoot. Execute ai game plan Amerika. So, le pela nei. Nga nga pula le wa pula le airfoot. Amerika le plaka i le WHO. Yes. Le wa pool plaka Amerika le mele fa yele mele ka o le apo. I oi falangi mo mo si o manga. La wa po i wa pool la le wingo mena. La ngo le ora ba aya ku ngi o longa wingo wa open for iPhone. Asa mo i senga. O longa wingo so se me la mala e fa ngo fing access ai sa mo. Wa follow ko ya ku ma senga. O le me fa ngalo tilo tuai. E whainga tāu te whawhetaia o ngā lai doa a whainga lea vai i le vale o Amerika, New Zealand, ma Australia. O i la le i le safeguard a Amerika. O ia, ioi, asia, o i vahanga ia. O le mafuanga wharinga. E le isi road tele kolosia kako ia New Zealand, papenga whainga Australia. Asia, walai loa le leia tungu ki kelengi. A o te me pul plaka anko sen. E ke lele a whainga i o lako. Pe a lele leile pui puinga o lako. I le pūlanga lea. O longa winga. O le mea le wa whai e kako. Kusa o leo kako ngofo. Open the gate. E oso mai ei senga i kuoru kako pēkia. Oso mai ei luma tato. Sawa i luma i. Alala me kupu. Lau sunga tui ma le whafonga anga Samoa. E pei au le au pupula Amerika kilo o keiti le upe. There is no way, man. It's so sad. O le mea ngā o ke whangongoa ia tūlanga lea. No. O ke leo loa ke le mafu anga. Ai mai e. I aungi ngalo. O Palau ma Marshall Island. Do lo kasi nga interest sa Amerika. Ngai pa ia inga. Palau ma Marshall Island. O longa winga. E pei o le pi tau i Amerika. Whanga i o inga nga. Ale wa kilo aku ngai li mele whai gato. Sorry. O se whangonganga kele ia kia uia. O se point ta ua te leo atano me i le open e Samoa o Avanoa ia. E matau lia pe o Amerika o le responsible le safety o lalangi. Yes. A whaila o le au tilo atu Amerika i le opening e Samoa o Avanoa ia i le the most dangerous country in the world. Ele whape la tu tatu tano i upu sao. A le lau vai atu ia i foi. Ia le nei atu tele ia Samoa. Ele ese mai a Amerika Samoa. Le ua fofola lima atu, le ua tatala whai tutoa. I le tasi o atu nuu, e whaasang tau mai i le atu nuu tele nei. Ai pia no whai atu, o Amerika lava ia pia responsible le safety. O le Pasifika male lalolangi atu, including China. Nasa whina ngalo. O nā tonu awa e sao noi e no o mawale le lau whaasole na e whaasoa fo ia nei tūlau te atu. Stemu te sa o le leile i le tūlanga na. O le mea lea leo te loina o titilo iai. E o oi fo i le vale o tātou mtutuila.
Ia, ia. E ona sa'i lea o tātou whape o tutuila, o tātou e tasi le alunga, e tasi se i tuloa, e tasi le i afu. O le whamatalanga na, o le whamatalanga e sa o le lei, but when it comes to the safety o le Amerika, e le aila e le apalai, e le whaupunga na, e le apalai. At the end of the day, tātou wa aile mele ta o lea, o le alu o tāla Amerika. Le alu o tāla Amerika. It's a, ato vai iai le wa whaiwhai, ia le wa tangtanga iai whai ngā Trump, le wa o mai nei canal i Panama. Panama. Le wa amaka ma fau i ngei le mele o le afu. O le avea mka ngata malima sukasi siki. Ioi. Wa tangtanga ia le wa action le mele fo i tangata criminal le o tue wha fo i. Na whai atua Amerika pe i fia te e mai Colombia, la me utupu. Nena sa no ia nga le ngofo Amerika pamu nungo le kiu ke o meia sa ukutong. A tato, it's a very small colony. Nga le lua se lau mo kupu afe. Pako kako policy o se whaangongoanga nga ia tia ultulanga le wafai kako. It's something e a fuinga le ia tia uia, it's o te le mai loa. I peo ai mai e peo lena sa mo ye tu o ye benefit le melia e benefit e singa eles ska come no ye ka e al volta sa mo o pa peo lena alu no foi o man it's lau va ai le whainga le tala tulepa le pe fa pe le to ina o me New Zealand o me Australia ona o saina a tangi atu o le tūlanga i tūlanga ia o le tūlanga la nga ele ato vai ngi lal mena tupulengo pula ye Amerika langa plug mai o le WHO lal mele nga ni mai ali mai ye le mele le se me asenga o faia kusala nga le fa mai sa mai ni usila ma Australia o la si la fia. I'm so surprised. Le malama ile travel le mangi le trail le kala Amerika. You know, it's you know okay que surprise la sunga le fatonu le tulanga le o mafuanga fo ina ho dai I think ile tulanga le sawai Obama. Pai lo le a foinga le sanginga limanga sa palaya ingei langa military e o i Australia lalo I believe o Tasmania ngai fai ngale a fo ia il fai nga pa anga ingei mai fo ima ma Australia ai sia o le safeguarding every maneuver America fai Australia ming usila olea mele ka e pafa son ma ia fo masainga o si de finga le lei lamba ino kusala le mele ia we tako ta mo e pe ta ki vai e pe ole ngofo ka ko faile paken ne ma Amerika please e taunga la ko marmlama America has nothing elese benefit America mai Samoa no what is it Amerika Samoa lang fa palau ma masol aini o lesia kumule la we ia Amerika al back toanga to know fiki au lese me fa mo let but ale to fi oga to pe fi ambaso mai man it's alenga vai nga pula sia al palaka mal WHO to kelo sa tapenga le simele lo kelo ngayo ngi Trump olea ole a foi ngale ole e fele la tu pelena batu Pacifica le o fo ri mo dise me ku war ko ye ko inga but inga ngala e foi la le banga le ole le national fo ia malo ku fakasi yes le malo ku fakasi United Nation to e ele abango le ku umi Asia, peku su 5% o le afo. Ngei ela tu ile alu kong, ngei Amerika. Longo winga la akan ngota ua.
yelo ta leo asia le ngo la futa ua le la kong Yeah, ai right. fai mai la o le se me o Yeah. vai tu so me nga tang va vai i tang ta ko i ka ku ka Ona tasi le leo pe o le sau tātou Samoa. I le mtau pule. Whai mai, le la sau wata no Trump e kele nga kupe. Le la ua sau pull out mai Amerika i male WHO. Ia le o le la safai. Ia le la ua ilo lalangi. E wha moe umame i yes Ah. yes yes Le la ua iloa i wanga fu le pull out tei. Mai loa, le ma se mea sainga o whai e ni mele. se mea o le sila vanga me se tau lia tu i mama i foi e tai kai at the end of the day the currency powerful currency le Yes. oi la sila fiega ka o inga mga maununga i me tau tupe le ku langa nga rongo winga ye ka ku awal me foi le awal ta alo le afi awal lama tu no pe awal te mi o la action ia ingi man Pita si ala na mea o le nai mo nai ta minute ia o le tau o le mele na saini recently e ta pandemia ia ni tu sa ona tatala fai to against i atunu mo le safety o lalangi e le longo le lei ma le ai ale nei atunu malana va ai atu le Pasifika ato yeah it's a that fango ngoa i lava because o leka ke loa i mea kau security mea kau security it's a ai mai le si me lenga fai nga just about la bese ai i Joe Biden I file executive order in mele ban TikTok Saulo Trump go reverse le mele nga le la fatau e America TikTok yes e yai longa mafua anga atui the business mind lama at the same time whole America or cyber security it's so important la tungungi esa di council pulang nga le wa yai le i mea o mea kauma mea o security a fo inga le o le si ba nga le ba ku America le nga ma le nga out ma America mea so se hardware la mo me kau o me o PC ma me ia tui o le fai me sau mai sainga me o chips ma fu anga nga hardware ye faunga hardware make sure o kongo America e fai asia onga o inga le ta papalangi embedded ai kongo inga le si pai o nga kai imo information inga ia preaching ai lama security ai pe ngo fai le wa lau ka ko le mele man pe yo le pula o Trump it's a businessman he's not a politician he's not a politician no he's a businessman le la bala ku ke tang tanga i trend ma nga me negotiate either my way or you find your way le ta ua le o Canada la pi no tano to pi ta fiola e tau nu mele o le papel ta malo le alu tupe America e leo ai le ngata i fale o Canada yes o borderline to Canada o America o kupe a ko America le alu then why not so o join o le ske o le fia ngiskek fa lima sukas puso ka ngata le la consider lima sukas si and on mania le to fai ka follow up inga me the president is serious on that pe nga ta fai aku ele o se politician ta malo he's a businessman ole mea pe o ila le la fata wa selling ale se value ku pe America le mea lu then too bad so se me ke le longa van yes bela lo tele tu peta tu ya toruta ara sa mosule sebab variasi me inunga tu so no taimi e tu ti saurisia u malo ia e batuer ni ia vano ai me sau tala mudi tato watunu ia matafa ma vai ni fiaf ma falwal ia faftai lava tu ni umalawa le ngang faftai no la mano ai pamati ai fo se o nang ai tono lau pasal lau i lo official
si fonga tau fou. Lengo nai foi le watu e foi whaptai ono lau o nanga e pe ana ta ua foi sustain. O le leo Amerika. O lo tu i atu fight to o tangate lo i ai tonu Amerika. I ai si atu nu o le larolang. Au whai ono lanto whalongo ina ma malanto maua isi i u leo o Amerika. Ni leo no lanto o lala ai. Ia e whaptai amo le amanoa e whamati e foi. Ia Samoa la foi se utu whaponga. I se leo pa o papa, i se leo ua le tautamali. Ia, e pe ia upo masani ele atunu, e vea foi le tamwhai e apa. Ia e ngaloa i le peitanga. Ia whamalulu atuai. Te tonu lava, o le tau titi whaitama, o le tau tatalu. O le tau wawai i le atua malanga o inai mawai se whina ngalo, ma ngalo, o le tau au auna le atu o toa. Ia ai le alama foi se au nanga i o tamu fai lava na ia au le au nanga na ia fesoasoani fo i o tatou tangata ile tūlanga le ia ai me se lava le no foa i fo i nei atunu ia pe le o se pamtalanga ai na ona toe whamanatu atu lava mau le avanoa ia tatou wheloa i la lo i la umpiti la sa o le weekend o la lo lo manei pa tusa mal fina ngalo le tua ia Paules famtalang ai manuia lama pasau toi fuanga ole lau sunga faton ia pe foi tua male au nanga le si fonga ta fo Whaftaim tā wha, ia manatu reu tā mai si ui ora tā tautua mana unanga. Mo i tātou uma e manatu e toe mo se hawa noa mam tā wha, ratami i le vai aso nei. Le mātou te lolotu i le aso sā o lo mana nei. Walau mai lau telefoni. O e foi lau sunga whawhenga inga ma o tō i au rotu la tami o lau tō me alo fasilia le tō lau tō au auna mai whatua o le whai o le life insurance. Lea ua mai o le auna o tō le ka le sia. E o e awhapea e moni lau tō wa ai le tū le nā. Maua awanoa, ia o mai tātou walau mai lau telefoni 5 tolu fitu o no lua. Walau mai e ta watu le tresel farsa. Ia tātou te whiro i la sa nei, la whatasi mei la ua, ia matue whamatala nisi, pe a mai ale loto whamantunga, o matou loto a mata sumatasi, no ia tā sifuro o uma, ia whaere tātou sanuisi, ma tātou wewai, ia ma whai ai le, ma whaere insurance an matwhai au, ia latu fo i mauso awanoa, ia whamana ma atiri le vaenga. E mo tem nei, ia lau whitalenga mta whaftai tele mo le awanoa whaavanoina, ia wale fita fa fonga tato nu mo temnei ia alo fatu le fatua ia ma le no falo so foi ia ia pa so foi ia o le na Samoa na tu na ua tato o mai le nei vai ngole o le tautua le o va tuto e fa minuti tali tu le valu le tau e mafuta mai ia le tato malolo na lua ia por le tamitai o tupai le ura no mai ia tātou anga ia tiai. Ia, talo whatupai, manatua, mo foi nei lao le lei, ia, e mo i foi so tainga, ia, ma tātaka noa pio na tā whaasua masani ai, i vaenga o le tautua, ma le au onanga, ia wala wa Samoa, malana tu tā whaafonga. Ia, ia le nei a wanoa, sauno ia se sauno fatalofa ia wa sa mo fa fo ma malol malo so fo ma watu le epa ia fa tai le lo fa malanga le le tua ia fa pe fo ina to e ma wole nei ia vanoa ta te fa so ai ia mai se ta to pa anga fa talo fa tu le mamalo sa mo o ma mai le ta to au nanga so se tulu inga le nei la lang ta lo fa malo le fo lau ia talo fatula e pa o mai lo waso le nei o ia ma lo faftai o le fua o si le fana pon sa ma tu nei e saule ma lo fto ma tu nei ia o le o te ava va tu ile signing a visa fu ile ata tu mal malo saina io le più le no fo le ia e me se foi le va ia to nei tu no ma tu sa e pio americana te va ile safety o la langi le la pi va ia tu le tu nei wa open Samoa a panoa ia saina
ia e lātou te saoloto ai le pora Samoa. The ocean, the land, e pule a lava le motua ngā mea mana o tio. Pe man sinta pule tatano ai, e aso whina ngā lotu pa. Mana ia. O te fia whaasoa e fo tūlanga lea, e langona e fo le whanoa noa. E le ngata o le open o le saolotonga o seinga, i o tātou ele, o le tātou ngata i whale, ai o le sao atu le o le tele o le wha mai pipisi, lea mantua le wha mai o le COVID o whea na mafua mai ai, na mafua mai seina. O le teimile nei, o lo iei fo i le si variant 4 o le COVID, o lo wha sau nei, pe o le popo lenga le na wale ai se malu pui puia o si o tātou atunu. Ai mai se, e le o lava, e le ngā whatia i le tele o waila auma, ma mea e mwhaina wha ngā ina, e ser wha anō noa i tūlanga le o tūla i mai. Ia mai le ngata i lea tūla epa, ia tātou tangai. Oai e ngā whatia le malanga i sainga. Oai e ngā whatia o tātou atunu le ari i sainga. E si le whai o le visa e sau New Zealand, ia mantua, le nā tatala langi visa, whate ta inga la tūla epa. A o nā tangata whai o tangata le pāsese. Ia, o le ase pasese i saina le temine. Mai sa mo i saina. O tangi, somebody said ko kiki atos full wafi. Ai. Return. E full wafi a. Tonu. Te le lopo se full wafi New Zealand, po se full wafi Samoa. Ai. Ia anu sa a lele winga leo la utala a fai o tangata malanga ia aina le au fai pisinisi ma le au maumea la tau te ngā whatia le tau o pasese te langa pe te were close to 6,000 to 8,000 I have no idea a o le tūlanga la le tūla i mai ia o le pasese o le hotel o le pocket money la tau o le tupe ai ono this o ainga ki ngā whatia se fulu wafi all together pe a whape malanga i saina. Ai a whape whala o se tangata ta whao. Ai te ua watu saina, ai te ua mai ai, ai leise insurance. O whape whela le costo ni to ai ngā mea. O iaini o tātou a inga i saina. E mawhaina lātou accommodating o tātou tangata. E ser whanau noa. Se i fua i lunga matua i le tūlanga le tātou economy, ia ma le tūlanga fo i o tātou tangata whainga ruenga. Ia aina o ea le au whai pisinisi, o lo o tele le tupe, sefe le tupe alu e ta whao explore saina. Ia au ia to aia le nā tūlanga. Ai pe o lo upopo lenga ma lo ua tunga lunga, o le tele o whamai, o le tele o whamai, ese, o le mafua mai saina. The bird flu, le COVID, how many variants o le whamai o le COVID. O le tūlanga nā tūla epa. Nā tupa ipi o le tātala noa ia i le tangata nā alu saini le whamoi moe lea. O le tangata nā alu whai negotiation lea. La ta oto ia leo i saina. Wa mauti noa la vorta tō atnu. E le siava noa e mawani ava noa tu ane saina o lai le lopo whela no foi tangata o le atnu. Mo to tele population. E mauti noa lai le inta tu tangata e migrate ma na no foi saina. A o le whai to toa. Le vava i atu Amerika i le solo atu o tangata saina nei. I le lau ele o le tato atnu. O le popolenga tele na. Na so whininga. O lesi mai ha au tele Italia tu lau facility la epa. Lesa fa so mai fo initial mamalu le tunu. Mana tua foi. O le wa nga ia tu le au asia to tono Samoa. E o lo iai ia ta iala. E lima ta inai to ai nga pisinisi e fa e mafai na fai e la tone o atu fafo Ai o le telo pisinisi fa nga e mole locus e le mafai na e le anga va iai e tangata saina nei. A o le wa fa so mai tangata Samoa. Wo o la va i le livelihood o tātou tangata Samoa. Ia nai a inga i e whai lato barbecue i tafta whaala a wala Yeah. O lea wa whapea mai.
O le ua atu la au sainga ma le au Vietnam, wala tau whaia. Whawhiwhena whaile nei tūlanga. O le livelihood lea mo tangata locals. O whela o iei means tae o ngā tūla whono e lima ta ina ai ia pisinisi e ta tauna au siama whai iei fuafuanga i tangata nei mai whafu. Fua la lea i pisinisi ale locals. Na sau noa tua le lesi vai taimi whapea o iei pisinisi e lea nga waa iei tangata saina. Ale la mo whai o monitor e nei tu ai ngā tūlanga. Io, tu pa i ta tia i tangata saina o le mea muri nā tau te wa. A o tangata o le tātou atu nuu. Ta i o Samoa na whaatino ina mea ia. Langa le no nofo enta atu. E ala na enta. O ta i o le tātou. O tangata la i e tauna take te i tātou tala noa. Na tu whina ngālo. O ia, e tasi lava tu la epa. E le tau whesili ngia le nā tūlanga. Wa e le mawhai lava e sesi lava na whaia. Vanga nā le fionga tai paramia. Ia, o le la o te vai atu le whai mai se tasi o le tā au mai moa. E valu se lau, e valu wafe Australia. Return trip from Samoa to China. 8,000 Australian. Yeah, but that's Australian as a holistic name. O whaapea mai le categorize valu wafe tangata Samoa na o i Australia, no isaina. It's just say Australians. Pasese, o pasese le uti tala no tuai. Oi valu wafe, okay. Valu wafe. That's from Australia. Yes. No, from That's Samoa. From Samoa. From Samoa to China. Return. It's a return flight. Okay, valu wafe la le Valu na. wafe Australian dollars. Australian dollars. Yes. Wa e sa o lala utala le e over maras food wafi. O le sa o le ali te vale, fa mole. Ia o le nala. A wai te le atu le value o tupe Australia ia utolu no vinga si ia maras. Oh, that's what I was told. E over mane 10,000. A fa pela o e te ale te tafao. Ia o le nā tupe le pase se fa o popo iai ma le hotel. Fa o popo i ma le tupe te tau sami ai. Tupe e alu ele matamatanga. Ai se longa tangata. Au lesi foi mea tu pai. Mata uri o tatu Samoa. E ia le limit o le mea ai mo le meat. Lona winga te alatu e ai masaro salo i saina. Po ai ane se pusi, po ai ane se isumu, po ai ane se apo la se mea. Tau te le iloa. O te le afianga o nei mea. Ai wo fa noa lava te pare mia. Wo fa noa lava. Po le atonu lana va ai whaar tangata tai i a Samoa. Wana open nai le a fui. Tu se rawa open le whaitotoa. Mo tangata sa o loto le enta atu to tonu le atunu. Ta tia ia wa a valu a whele tisi o tatu e fiaru i saina. Mai le aini tatu a inga wha moe e migrate. Si vanga nara wa tangata ua no nofo i tangata saina. O le wha no noanga le tupai. Matautia tu la epa. Matautia la wale tu la ngale watu la imai. O lo te popo le ngala lea. O le to inga pisinisi e mantua le la tatala tu fai totoa. O le awatu nei seina ma o loa whaanga e tau ngō fie. Na se e tia ilo le mamalo le atunu o whaatau mo me. Te le le a fianga le ayai. Te le lo na a fianga. Tu ai ia la le fianga le tuna a le a fianga la le tu soi fo maloloina pe o ina i le popo lenga tato tanga i nei to fotua ia tato ma fau ma tu langa il time le misela tele alo sa fano la to soi fu le misela ona o le tuaina avatu o vaila awe fai e tonga fitinga o mai o ila i le tātou le COVID, o le whawhetai la le taimi o COVID, o na ua tapungi ia malai wālele, o le mwhaina toi sa watu. Ai a whai e tatala nei tu ai ngale wa iai, o le ale tūlanga la i e Samoa, o lo upo lenga, i whio lolo le wha mai oti le tasi iwa, tasi walu.
si me tula'i mai i steni o i luma. E matautia, Ni tautia. e matautia i ar tūlanga E o o moe le fili, tele o nei whawhitau li utula'i mai. Ia, e alu mawhauwhau, mataulia o e tupai ina ua tūlai mai le whatuatua i le atua sa mo utasi. Pei ua slow down ai lole o atu seina whai pisinisi sa moa. Ne ua o mai le final year o le nofo inga. Ai o Sofia me saini le melea. E O le se whangatau whaano lea mo. noanga le naso le o lea tūlai mai. Ai ata tu le pa le la tam fai sori to eta mai le tal noanga lea. El tua lango e tu le pa. Fai mai tala tu le pa. Ua levan tau fai melea. Ia Levan mantua foi tula epa. Of course e lango e toi ino tula epa. Wa e mana tua. Le wafu i ti avia. Ia. O i le malaiwa alele ti avia. O le wafu na tau fuafua nei mo vai yusu. O project uma saina. Ia. Project uma saina. O le fesiri la o te fesiri foi la au ia tula epa. Ina wa tula i man whainga malo. Pei o le priority mua lava lea ante mai tai palimia o le tā ofi o le wafu lei i vai yusu. Le wafu le na fuafua e saina vai yusu vai nganga. O le mea watu e saini ele nei e iei se e ni tua patatua ni mea e le o mwhaina wha e loa mai le atunu wala inga saini wha tope taupele nei. Ia wa le malanga le lena o i saina lena fo i mai e yamal minsta o tupe no folo i nei a mātou New Zealand a walfa moe le sa whai ele. Ale fast. E te tauna ata ma mai tangata o tatu o tunu Ona e pau ale mea lea o te vavai atu ei. Ona mo le mana o to ina mo le fast money. Tupe vave. Tupe ele elea. O tupe ele elea. E anana sa mata no man malone no man nei. Ona e pe o Amerika la vai e pe tio ma le security o lalangi, le safety o lalangi. O le vai atu la Amerika le opening o afo o fai ko ai anga i le malo saina. E le longo mali e le longo le lei. A te sila fia foi la o saina o Samoa sifo e neipa ma Samoa sa o le territory o le malo tele o nei. Tupe o mena e tate baba ai atu iai i le tatu malo. E la o to e fall la le lo matua e lango mea e mana o to ina le pea. La so finangaro i mea. La ngona i fo le wha noa. Ua whai i o la tau mana onga ai se i whai mati tilo le mamalu le atunu. Se i whai matapa mati la tilo le mamalu le atunu. O tātou, tele o tātou matua tausi, tele ta mama tina mātutua. A o nei la ina a watu ai o atu ni wha mai mani tūlanga le tau. O la le me la u iei sa mua. Peo no whai atu mua. Ai pe feo lolo i le wha mai oti le taimi o le waa New Zealand le nanu atu. I se mea e tupu ai o atu i e tangata saina nei. Ia, ilo iei langa i te tau nei sia ngā o tātou porkalame ni longo pui ali i o tātou tangata. A o e whawhongwhong me ore sa mua i oe a lofa i au me tō tino, a lofa i lo atu nuu, i oe a ita le tangata o lo whaia mea valea mea whapea i lo tātou. Le whai meitu le pa. Na o saina tali atu le manao. Na, vaila oi le tātala noen melea. Na tangolo tu le pa a mai mea whape i saina. Wha i lafi i Samoa. Na ala langa lo leo Samoa ana le eitu le pa. E le whape Samoa. Lea laina nau tu le pa. O na oti lo leo na ia se temi lata mai. Pola se temi. Wa kau ki feo ki uma. Kau ki feo ki uma. Whawhewhea la tū langa ia tū. Nau whanau ne wheo awa whai pule mai salenga numero mo moi whanua la tū tūmalo. Ia le ni talan whai ala sa o lea e a whaina whanua Samoa.
Te lele a whaina. Te lera whaina, O le tūlanga le iai tula epa. Mm. Leo atu nei saina, ia. O le a atu wha o tātou whanua, mai se ele whaleanga nuu. Yeah. O utu matua maota o inga, e tua iai a inga, Mm. ai mai se titilo iai le tau mawhainga le sa tau mawhainga mai iai le sunga lau le mali toa. I le toe tau mawhai e atina e lunga ia le tua whatoanga le ele, Mm. ina ia mawhai na tua iai o tātou tangata le ele. Ia a amatu nei, uia tau te le iloa po whea whanua o le a saini whaalisi. Ia o whala mo le saina, o le saina tu lou la wa, to titio o sina vai pangua, to toa ngai le mea, e o in tamai mango moto whapene ele i eni pute, ua ngā umai saina. O tama fo ia whango ngota, tama i ala i titi whaapea, e le ilo e saina spela le upo whaaola a waite mau mainisi i estele. O le leiri whaasawa sa mo. Tā o atu pa i le vanga lea. O te leo lopo le atu la fono le atu le na au mai le li o tuala le si taimi. Le se furu lima tau sanga ta mai tai sa mo. Ai tau mwhaiona mātua e whaalu nofo ma le. Ai ta sile mea o ngai tā poka la me ta te longo i ta mai ta i ora tatu watu. Wa awhesili. Nā mea le na watu na o saina ta maloloa. Pe a whai ara le umana na o saina e whaini relationship. La mele e watu ni la tuta mai ta i whai poipo ma ta tuta ma tama ma tini. A pina ta maloloa i e watu. La so, o e maua mai hana atu pa. O ana nei tula epa. No vai e se whaasoa se tasi whao tamari o tātou atu nuu. Wa a mai eila tūlanga la lea i a fwoi i pisinisi la i a the livelihood o na wa lewa tau sanga o whai o tātou tangata le nei mea o le whai o papa kiu ma waisina la tupe a inga Na watu ele o la whaasoa mo whai lo atu ai. O le mea le tupu nei o le whawhita uli le nei. O le tatalo sa a watu i ta mamti nā mātutua ma o la tau walo ta matai. Wa pe o i le iei le si whawhita uli le iei nei. O ngā o atu nei a ta maloloa nei. Sa ili ta maite nei tila iti Samoa e whai mo la tau taitolua. Ina ia mawhai ena apalai le lai senge e whai ei pisinisi nei. Mana tua foi la. O le saina e a mio valea tele nei me o le saina. Leo atu na o la tau. Mantua e atu whaingatai o visa o atu i Samoa. A leo watatala whaitatoa. La whai ngofia nei na o atu. La le tau iei nei la se o atu no nofo i tene Samoa. A la o atu lo e sue le me whabalea ai nisi. A wani whanua e whai ei ala tau pisinisi. O me tono ale le tu lai mai. Pela lena e sau no ai i le tūlanga le. I le tamaita i lea na no nofo ma le saina. E underage. Le mawhaina ave e se lai seni. Le ta ofi. Wale eise me e mawhai le ofisa le suipalmia. Ona ua whaatanga e mātua. O mātua. Tātou. O mātua na whaia le whaatanga. They gave the authority e whai poipoi le tamaita i lai titi le nei i le tamalo saina. E ei la taimi mantua leo atu nei no nofo. Porto le toe ina saina whaapele tamaita i Samoa. Ai e mo enga o lo o iai le a wafa i poipo o la e nofo i saina. Ia pe o le whaano noanga le nā. Whaano noanga le nā. Aua le mi fo le tupi. Tilo i luma, le luma na i luma o lo a inga malau whanau mou ele mou tamari yanga. Tupa i resiva e ngā o policy sa tatu atu nui mo mea o foreigners nei le ngata le na watu nei matau lia ke siki sengi ro le kungu i ko right o em tangata Samoa em whaina e matai em whaina e vote O le popo lenga la i le nofo le tamalo saina i le teine Samoa. Whai poipo loa la maua le lai sene whai le pisinisi
o ina alua I tausanga whailo le sitsengi o tangata le nei. Wa iaila na ia I whanua nei. Yes. Yes. Wa iaila toa ia I whanua nei. E sau le taimi wa toe le mawhai o tātou tangata Samoa ona whetutu na I mawhaatu langa le mea te tauna tutu ai ona o le mea la le nei. Le ngata lai le nā tupai, ai peia le tatu tilo election next year. A whera te whatu, e mwhailona e te afu, e te citizen loa. Whinga vote. Le Ia mantua whaila. Le saunga le tātou whainga pālota Samoa. Sa lua la wā ia no foa mo le au individuals ele au a whakasi. Le whaila sa la vea I ma le au a whasaina. Le lana whai nei ave ese nei e tula epa. Le wata o le urban area. Le tula I mai ia le atinu. Ai mai nei la tangata nei. Ua nonofa atu I tamaita I Samoa. Maua la to whanau Samoa. Maua tiksengi Samoa. Ua mawhaina whaamatai. Mau mai ele pālota. O lale tūlanga la I eile. Le luma nai o Samoa I aso o luma. E sau le taimi tā lofa ia Samoa. O le to I eile. Le anga nuu a tātou male. Mal whaata maari. Le awa whatawhata. A o le a whaoa tātou mesina. Te lele a whaina atu pai. Matua I te leo le a whaina. Ia. O te tua ia tai o tatou malo. Ele alo fuise te le tue alo fuise upuma se tala tupa. A tanga I e tula epa. Io, o te whasa ola sa noanga o te tua ia. A tanga I e whainga malo le ei nei. Nei le umal pa ina. Ina ua ulu whale mai I te tonu. Ele I aini tupe se tele o lato au. E whai ele tamau a ingo Samoa. Sa tangi I 5. Ia. Ala mela a tangi I tupe saina. Len tatou tupe. Tupe saina. O te whainga mo tupe ele lea. You know, e a mai ele atua le whaasao. Le whaasoa. Ina ia mawhai ai o nati na esi o tatou malo. Ai o le mea le ofi ato saina. Talo whai a Samoa. Le o te turi au puina perta matai pale mia. Le a tonu le mea o lona fina ngalo. Waia alawi nai le mea le tupu. Le a tonu le mea o le fina ngalo tupai wha mole mole. Whoringa mai o lea la e mautu le leile la combination le ture epa. Lenga o le fai mai ture epa le mea le no tai na tu nei. Wa le man taun fai. Il fast. O le man taun fast. Le la lo winga nan ta ape le tia kom ai follow to tu man malanga le no isaina. A fai tupai o hani pe fea tu la I mai le atunu ile lo manai. O ai tau te tua ia tangata ia na la winga mea. Tau te tua ia. Ia au fo ila tula epa. Awa tau te no foai. Yes. Tau te whaatadali se I tupu se mea na tua I lewa. E tua I atu ai wa ono futu ila lo ia la tau nei na whaia nei whai unga. A le taimi le nei. E whaafofonga mai Samoa le nei taimi. O le taimi o mo lio tātou talosanga. Tātou whaia se wa ne awala. Tātou te ave ai le whaatonga I le tua so soani mai le vai. So soani mai le maftianga. Le ngasi a malo Samoa. Ia la vea I Samoa mai nei whawhitau. Tupa ia e manei a lava langa pe o pe no fe. A whafofonga mai le community Samoa I Amerika. Tau te wa ai tangata le au vanga fu ia mai le Middle East le whaila ku soro te e nei. Le au wafoi. Le au Palestinians, I le au Palestina. Le ono fu le leina tangata. Fai soro te fai molea. O le tau whaia mau, ai le o whaia I tono Palestina le whai nei. So, te tunu fu tasile me tunu wawa I le community Samoa I nei. O tau New Zealand. O te whamaoni lau saunanga nā tula epa. Ona o tātou o tangata anu Samoa. Lo I ai le tātou a ia tatau.
Ia. Tātou ia te tau e tātou te whangaleo. Whai se tātou ngai o inga, whai se tātou sao. Ia. Le ala a tātou nofo la tātou nei whafo, e le whai se tātou sao. E le au ngāla na whai o ni tātou tala, ai tātou te le tūla I whaatino se tātou sao. Ina ia tau mawhai le whaafita uli I Samoa. Mana ia, a mōre awa no leo te wala au whapitoa I le lauwangai le fast, ia le ato Samoa ma grupu mani. Nanga leo se mea la tau whai mea lea. O le mea mō Samoa. Samoa. Ia, le ngā o le fast supporters o le Samoa atoa Samoa. O le tātou SSIG, o le globally lava tātou. Whaasoa o mai o tātou members o le SSIG. You know, e se le whinta, e ngofo e momo le loto pe a mawhauwhau atu. Ia oina I loa tula epa, oina I loa e palalasi atu loa saina. Ia I o tātou tangata ta maam tina mātua lo ta tia mai tia sā. Tama ia ai longa lau te ilo le winga, le value o tātou, e ui ua malili o tātou mātua, e tātou te whaatawaina. Roinga atu loa sua tunga mau, whai ia lato pisinisi ma mea. Ia mantua fo I lao saina. E iele tātou nunga o saina ele tangata kewsiano. Ele tangata kewsiano. O le lao te whiside lai lo mawhauwhau. E wa vevesi mai te tono o palmene, wa ve ese le ata o le Yesu le anga lofa. Wa vese, whapere, ya, wa ia la, wa, ya, to tas wapea. Ole me ele na alwa nei le fionga tu mai tai pale mia I saina. Le wata tala ia visa I saina. O se mea na mai saina le ave ese o Yesu le anga lofa. Ole me wa leva na ilunga I te tono le mauta fono. Ta ilo I se seni mawhauwhanga. O whaasolonga o mawhauwhanga. Le taimile nei so se Samoa. Ua confuse le mawhauwhau I le tele o nei whawhitau le tula ina. Ia. E te lea isi se o lo tatifia no I tupai. O risi isi tatifia no I ai o ana nafi. Na tolo po ai le fono le pale mene I le lua le ouli. Ai o atu atoa le vaenga le tapipi. None, not even one. Tato atu later on the came up for the section o le fiafi po. Naila na le na mawaisi ava no si lile matara no atu nafi. No ole o se fono le temi ato le uli. Au le ale ele lausi le sila e. La se mafu anga o yetu ngamia. O le leo atu. Ale mata tu la tunu. Le mata tu sa mo le fono o tangata na vatu e o tala noa ia meta ua le tunu. Ai e mantua foi. O le lato obligation lia na laina filifilia lato mai itu malota itasi. E o atu lato te fono, whaapea na whaasoa, ma whaasoa I mata upu mole whaaleleia ma le development o Samoa. Ia al mele fōlinga mai. E o ala tau I le fono when they feel like it. Tu lai po o se mta wala mta upule la o batu o tengi nei. Ya, so no ia. O le nei ua ta tala leva noa wo fai visa ia saina. Tele ni no ngasu. Ai se vai le tele o le whawhita uri le loto I te tono Samoa. O le ua maua mai le survey. So su enga sa fai e le polofesa le o Sir Colin Tukuitonga o le Auckland University. Ua manino ma wha maonia mai suenga. E mana o mia wha nati ma wha le leia le au nanga. Wha le soifua maloloina I le mawhauwhau e a fia I Samoa matonga. O le mata upu e se le tā ua. Ta tauna avi e le wha mua. Mana tua wha wato o tele ia. Le mamalo le atunu ua i ele a fianga le soifua le mawhauwhau. Le e ta'we e la vaanga wa mental distress. Ele o le whailo mai o le valu 10% tangata susoina o le iele a whainga.
O I tatauna ave i ele wha mua. Ina ia, ina puipuia mai le toa tele le mamalo le atunu ea fia i nei mai, nei wha mai. A ole nei ese le mea ave i ele wha mua a le tatou whai ngā malo. Yo tali lopo le ala tonu le o le iloa le tatou atunu so le ona prioritize ana Me moni le nā. o loo iai le mafaufaunga whapena i nā tangata mamai. E taurana sa ili. O ai tonu rata tauru la vevei whamai ia. O le maua mai le survey, e mana o whaeloa mai se mana o ngā wha nati. E wha le leia le au nanga wha le soifua maloloina o le mawhau. O le na survey tonga ma tātou i Samoa. Le na survey. Man tua foi le sa iai le si alo. O le si tamaititi, o le pālangi lona tamā e Samoa le tina. A le taimi tonu o le tsunami. Na la mea aila le tsunami. Wa tawhewhea ai anga medication. Wo o neila wa fiani aso le se medication a lea alo. Wo o neila nga amaka nga disturb na ia. A batul fal mai matotua. A whetā ngofi ave i le tawhaingata. Mena ave i lota i tawhaingata malamata e awa mariu. Ia. Iai mata upu sili atu ona onga e le teimi nei e te tau ona whai e se whai ngā Samoa. Before it's too late. O le whisota inga o fia me ma tula epa tupai. O ina te tau na take ma ai e le atunu le teimi nei. O le afianga langa le tau te baba ai e moi o le aisa. E moi whena o le mentor. But the leaders o tangata pito sili ai ana take i ai le mea o le leanga o leaders. E tuai whena na fo mea ia. Tuai na fo le mentor. E tuai na fo le aisa. Esia, langa o leaders se whamaliaina o la loto. I o la ua lava mana o ngā mea. E au noa ma le alofa i le atunu u atua. E mai maura ke mika o ke kalango elemento, ma ka kalango aisa. Ma isi me uma. Ai te taunga take te atu tangata nei. O tangata nei o le o kiele mea. Nea le rafe medisi o vanga. E ato pisa o kuka i kainga kai la kungu. A ia i lo lele. O le influence o fia me. O te malolo o levan ka min milo. Ma mea ia. Toi mai mau fuara ke mi pala luso loi ka kukala i autafa mautafa. Ai le take le me kaunga ka kuanga i sao iei. Now, for mai le uputu la epa. Prevention is better than cure. There you go. O le taimi le nei, o te tau loa, ia o le fesiri la le tu mai. O le a se awala tātou te whaia, ina ia whaia e se fisosoani la veai. Pe whaatau waa, ai e mawhai, e le whaatau waa le nā, e le mana o le atua mwhainona whaatau nuina le mea moni. Lea se fuafuanga a le atunu iai. O la wa le atali. A whaafonga mai ko le malo le atunu. O la wa le atali iai. Po o ani whaato singa me tau tupe o a ewa ta amale fale mea e le pāloka le lo mana i nei. A moni le alo lofo tangata Samoa i lato whanau, ma whanau o whanau i tausanga o luma. Awa ne i se tia. Awa ne i se tia ini tau mawhainga e whaasofi o tau whaangale e kisi a watu le tupe ni whainga whaato sina. Ia tā mau, ia manatu malangona fua ile lumanai o tau whanau mo tātou ainga. O se au tu alalo natu la epa. Ia, manaia tupai. Ai manai pilta whasoa. O mele i lo mafufau la tata noa. Ba ai, leo tara noa nisi le minority
majority ia ma le lesa ma le vaenga pito le titi o le iai lea le minority lea ua latu raninga le malo intimidate. I disagree. I totally disagree. Na mention foi mun pola ila na tala noanga. Fai mei le fetau ile meo le mai o le minority le afoi. Le rule samo le yo pe fa pena. Le la batulo ulangona le a wharongongo le tunu. O tele taria ina le meo le minority wana va ia le tunu. Va ai foi le la point le la batu. Ele se meta o se minority. O le point le la o batua. O le tali sa o le melea. Ele o manino le fonfetalai i le tali. Sophia May and them is still under the umbrella o le fast. It's still under, because ele fai e fonfetalai se fai unga. E fa te ai, ele agreed fonfetalai le tusi na vatu. O le tusi a vatu, fa te atangata ia. He refused to sign. Le tusi fa te ale na vatu. Meaning, fia me matangata ia, they're still under the umbrella of fast. Leala leina le la tu tertunga, o la tu lava still with the fast. Ai ana ua mai sa o fonfetalai i lana yoe. Au ifu la le koe kau e kula epa i lana tu la fono. Lea o le fewa i o tangata ton. Ele mfaina fewa i esia. Leanga ele mfaina le tu la fono e fasai mena. Ai ana fa pele tu la fono la tu le epa. O le man fau le coalition. O le man fai le coalition tu le epa. Ma fia me. But right now, o le lava e fa o pea fia me mlana vaenga. I lalo le fa malu o le fast. Mena te tau funta tu tiro to ai. Langa o le o fon feta laila. E te tau atake. Tatou o fea tonu le alam finangalo i le tusi na avatu e fa te ai tangata ia. O i te tau na kilia mo mua. Kilia mo mua tusi rea. Awala au mai e fa pea ele se pale mene se mang fa fai. Le te tau na kilia le tusi le na avatu. Ya o tula e pa. Mana ia lau fa so mai le tulanga lea. Wai manino lava. O lo manino a o fala i le tusi. Pei whana sau noa lau le malietoa, ai le io o le aso lea. Wa yei nisi whapea o le whetena i ngai tutono o palemene. Lena sau noa manino ia lau le malietoa. E le aise mea o le a nini ai, mea o le loto i whale a le fast, i tutono o palemene. Lai manino, mo mea tangata o lai malamalama. Bear in mind, o la auli sa fufonga whetalai mua. Lala na te silafia, o le whawhitauli tono loto i whale a le fast. Wa uma lato tau mawhainga ina ia soa lau pule. E le ai lava e whaile te ena e le lai tū. Lea wa whai e lole lato whai unga. E ala i a lato constitution. E whaatea e se loa lato malpati. Which is, toi fo i mai e la lau sau noanga le fonga whetalai. E le manuia whai unga le fonga whetalai. Ai sea, o lo manino, le tu la fongo o paloka, e le lua afes fulu iwa, whai ngā palota. Le vaenga tasi whalu, o lo manino tu langa le nā. E le ilo tea la le fonga, le fionga fonga whetalai, le vaenga lea, sa tauna paste yeila na whai unga. Ua le manuia le whapea mai, e le o se pale mene se vaenga wha upwhai. E le whapea atu le vaenga le fast, a mea se pale mene lato, o lo o manino le tusi, ua whaatea lato ma le vaenga whai le fast. In other words la, ua sa meme, ua le aise lato pati na whaulu atu ai ton, o i la whai unga le fonga whetalai i. O lo te vai atu la i ele whaasea mai ele fonga whetalai. Nga ele saunoanga le fionga tamatai. Whai pule ia mulpola ana wosa. Wat ala tatau waina whaasea o nga sa tatau na whai e ia la mio tonu i te tonu o le mauta o le palemeni. Wa o ia e onga le whai unga tau na whai. La iei lima te ina na ia i tu iala tu la fono. Malesi mea. O le whapea maila na sa ia mulpola. O ia o le Supreme Court lawyer. O whela o iei le tau na whaila na whai unga.
tupa pe me tonu na le no fai tuai o tele o fat fu le o I ato ile tali o le mea tu sai le pe le uta tu fa fi vai va nga I to le ai na le lua va nga le ton na le cha pipia mar fast ai Ia sia ma le fo tau tino e le fionga te matai pale mia la tau ia wo fa se ese. a fu le winga tonu na tu pa ia le no fai atu o I le fonga feta lai langa le wei ona Fai fai uma io e. le wei ona lima tusi peitai na tele fa nga ina tusi ma me te tana no tuai e na tele o fa nga ina le tusi le o no foi sa ta un tana no le tasi fa lua io e vanga tasi fa lua o ina I le vanga o tu la funo ta wen tu le mele peitai ia ele te Fa tau alo le fai ngole. Ni o le fa punga fai ngo fiele na mo fa alo fa pe o le te o le mamalu o le kapeneta o le palemeni. Ai sa te tau na fai le ami o tonu. Tanga I foi la iai pe la le situ langa le na mai se stangata. Lea ina ua le toe awai ia le sunga ia lo au. Le fionga fai puli ia lo au I fontanga e le se fa anoe no des. Lea despite nga watu le tusi ia lo au. Ala mena fai. Wa refer fong fetalai o le whamsinonga. La le mena le ave fo la le mata upu lea I le whamsinonga. te lelo na fai no ne mea a pai leanga tatu wa bai uma e ai tanga tala te lang lango ina tule pai e farongo mea ta ua ai le mfeina alo tala noa wa leva na tua tule e pa mea uma ia o tule e pa lava no na tuli mai le maroro le na saule tule e pa fai tala pe pelo a fai lunga le ua I fono tau sanga nei fia me mana tua no fai te o le malo le na e lima se laula ulango se fa uta le pelo ina mafifia to fa fonga sa mo le pelo ina mafifia o fea o tangi ai le lima se lau o support I le fainga malo tam fai lava ale o tawarta Tela e pa fia fai atuan tala lea. O whalua ina lole sa ranga la uli. Tau faini o fuwai o tau pepelo. tau tia ia Ia. Ta whanga solo. Wawe ta taimi. le o te fia tano na tau pura tupai le ia le whaalongo mo tangata langa o le fono le ntorpo na fi langa ta tau ana whaafonga tangata filifilio I tu malo e taua tere mta upulea taua tere mta upulea o le vala au o le taimi o le fono ai watu le ai masisi an saufai tau te ai ta tau on whaafonga mai tangata langa na filifili le tu malo ma Samoa e o I le wharefono e whaatino o lato tiu te mwhaifa Moni sa nanga tule pa titilo ian. O le tu malo na filifilia la tau. Lela e o mai o la tau o suiva aia ia le tu malo. E moli ta I mai ni mea e whaaleleia le tu malo. Ma o mai e whaasoa ma whaali langona le tu malo. Ai ati tilo mai la le tu malo o lele o iai I. Ia o le ta whawhao tu lou. Le lau whau malu. Le maua tatongi. Maua tupe. A lele o wai le fono e whaaleo mana onga le tu malo. te lela faina e mo ia o lena pi fa a te le yo la faina o le tulanga lea ai tasi paule mea le ai masesi o le tapipin sa fa isole O le fesini la le fesini e istangata an wala au mai. O se mea e ana la tau fuafuaina e whai. Whaki e ka ilo e o talo mea le fono le ana le sa o le whai unga le whongwhetalai. Waka le koe inka le sia ka ika i maka ni fongo. e mana ia le mta upu ale fai puro salenga na fa longo tara noina I la tu ele o te fa longo ia pi o tangata le au mai langa
i lunga i pe o nai au mai le vanga tonu na o le finau mai ale a foi. Ale se o le Le fai moni na sa faile fina nga le fionga ia pule ai. na fa ono Ele lo nei tu malo na tau nu watu le sala si fua. Fua fanua nge o te le ia a lewa uma e le fiwa e a fui. Le la sa fesilingia le minsta. Po le ale le sa ongo nei mea. Le la wata talo ma le minsta le fionga pule ai. Tau na o atu longa ofise se io la tau whaasoa manisi o lona i tu malo. Mana ia le mta upule na mai e le fionga ia pule ai. o le tarusanga nai fo fitalai o Ne o tau sanga le afula i le wa faali manino mai i le fionga minsta le MNRE. O le tūlanga na o iei o la tau whanua ngā fua le afua le sala si. A le whiutoi atu le MNRE o whea wa whai ai o le ale tūlanga. E le tatauna wa lena mai le folasanga le minsta whapia o whanua ia le la whaasoa atu e tue whaatau. Ia le tau sanga pule ai. O le ale mea le atu e whaatau e whanua lo ui tu malo. Ia le la sa a mai ele tau sanga le minsta ina ia o atu ia le fionga le whaipule manisi o lona i tu malo. Ia e whaise la tau tala ma la tau whaasoa. ia asole ka ilo suru ka le malama so le E te lea mea lea lia e mai ia fo le fono. E mai se fo ila li poti a. Li poti e komiti ta itasi ia sa whai eisu e suenga. E maadi e fo le fono i le so lea la sa pesa tula i mai ese se fe ese se inga o manatu. I le wha malamanga le fionga le li minsta. Ia a mai le lui mai le fionga le suita itai. A le tua ngai. E le o tala fia ngai. E uma e a wha malamanga le li minsta. E le mautonu mafofau e le mwhaifo. E le o wha mausari fo i se langona e talia e le suita itai lana wha malamanga. Le fete na inga la le tuo mo meo tupe maua ale official malosi fa etisi o le lai fa pe ai le o maua ni tupe maua ale official o malosi etisi mai le lua tasi le lua falling mai la o zena financial crisis le official EPC ale tali la le minsta ele ai o lo tele tupe ale EPC o lo investi pe tu aside le 5 miliona e whaanganga i ala tau afi fōu e wha. Le lana to e lui mai ele, te tai ele tuangai. A whaila o tūlanga le na o lewa whaanganga tupene wa mai i afi fōu. Le ala me le nga peso o le pawa. La me peso o le pawa i a pia whapea upolu. Le ala me na pe ele pawa le mauta te matai pale mia. Sa le tatau. Ia e ese atali e watu le. Ele fionga le minsta. Ia la whaelo mai, e le whamalia ina le fionga le, ale suia tetei o le tuangai, i le whamamlamanga le awate le li minsta. ia e manisi vanga wai pe tasina mta upu le meo le fua na nao fanua ele salasi ele uloa po iai se malamaanga anu mafioanga yana fanua. O le si fotulanga na le te whalongo to tangata iei whale tonu na whape iei nisi o whanua. Wa ese ingoa wa aluai ia iei si o whanua wa umana le whaiatu wa le stala le MNRE ia elele o mautonu nisi o le tumaloma a inga foi. Po o aina le stala ina a o ana fea na whai ai E me mali tu pa ile le pinto e pa ile tatara noa ona na mention e mafatara noanga ma le whaipule na nafi. Ua tuai ma whaapea le malo ona o le mau o tangata na uti whaalavelea. O ina lava
o lo ta oto ai mea uma o lo tula i mai te nei. Ana te whamoia. tana oti ai. Ua mapu le. O te whamoia sa noanga le fionga le li whaipule. Wa e tanga i fo iai. Wa lo lofi mai umal tele nei whawhitau di ai se a. Ua tele ai tangata ua whela matai ai mai ia fianga o ele i ai se ele i anywhere ni le whalawe lawe. A o masaru salonga ma nei tua inga. Le wala mati ai la nisio o i la tau ai le tatauna. A le taimile nei o lo o free le tangata na mali wai le alo. Ana whapea tupu le amatanga pe ona malie i ai le kapeneta le tausanga le taimi a o ai le fionga ia tuwala le afo le kapeneta. Ana whatau mua lewa na maua le tono nei mea. Mai ele whapea i fo ise fetu iai mal whelamatai le mele e nei. Tua i atu pai whaapopo mai se tala fatu mai i fau mai lea mea. Wa tele mele anga fau, tele mele fetau walia e mai. Talu o le maua o le na tupu ai le whalawe le nei. Mana ia tupa i pio tasisi na mea na taupu e pu e le matalonga nafi. Le ala ta ua le toi lupe. Na o fo ia ia suenga. Su e ia o tuailo na no suenga. A le sa fa ile minis le fo ia le fo i. Le sa fa ile komsina momua. E ana le tarana mai o le MP le member of parliament na fo. Le na be ile ele io o isa ilinga le komsina taruai. Ele fisilingia fo ile fai news le TV1. Wa ana fisilingia le luar na. Wa mau. A facility TV1 fesa o ia news. A ka umber ya alele ase menga fai tangata ia. Ia ada taimi whala nei tula e pa tapo kalame. Ele tapo kalame wa o te tali tonu o lo o whaapena mai mua mai ila tau nei. I lunga tapo kalame. A o whaafonga mai fo ila ia i ken kaio. Po o niona tau a inga fo. E mana o mia ele atu nuu. Lawa mi o tonu. E mana o mia e nofo mama fau. I le tūlanga wo o ia le maftianga o mātua o le nei alo. O a whapea o sesi o lo a inga po o sa watali e tupuai. O ani whalangona ia te oe. Whalangona ti ngā mawhatia. Le taimile nei mātua tu au. They want to put a closure i le chapter e le maliwa si ala tama. Ai whainga tālea e le mawhainga put a closure to it. Onga o le nei lawe e lose ia le tangata na tupu le whaalawe lawe. O te loinga fo le teimi nei pe na mawai atu i whaasoa mai a mātua ma le ainga o tu au. Lātou te le fiatau i masui. Lātou te whaamangalo. Ai e mana o mia le justice mō sia la tama. Ia o le teimi la le nei. Le teimi le nei a whai o le mawhai e le na whai e le whaamono. A o i lātou sa iai, o le moli mausa i ele aveta avale, o le moli mausa i ele ta maita i sa momoli. This is your chance. Come forward. Come forward. A whai fo e te musu e whalau i lolo. Anu sawa o e ia i lo ia e whai sau lo ia e ngā whatau li maina, whai iai o lau whamatalanga. A ia ave e sele mata upu. Ia a o whafonga maini tau a inga o Egan Kyle. Ia whapena se langona ina ia whapena na watu le whiau. Watu le whiau. This is your chance to come forward. Ia o le whisiri ai e pena e whisiri fo le sitata noanga. Le fo le te whisiri ai. How can they sleep at night? Knowing o lo o tangi mai le toto le nei alo. O le ua mau matara lua haia e le ainga e matuatu au ia le private investigators. Yes.
Le tau pe fai tau atu le mele mono si le fia tu pai. O le taimi mo mua le nei o le a fai loa atu ai. Ele private investigator ua tutongi ele ainga o tu au. Nei vaenga o le mta upu mua mua. Ele i mawhai ele medical doctor. Sa ia wa aia tu au ile aso luas fulmatasi aperila lua afe lua tasi. Ona ia whaailoa i tutonu o le coroner's form o tu au sa tangofia le ava malosi. Lua, ele i mawhai e leo leo ona provide le medical doctor, le evidence a wo atu au lea sa inu le latou fangu malosi i le afiafi o le aso lua sumartasi a perila lua o lua tasi i vai tele lava. E le i mawhai na provide pe na whaailoa e leo leo i le coroner o tu au sa whai le latou inunga fangu malosi. Mana wo, lontolu, sa tarosanga le medical doctor i le coroner mo se order e whaatino ai se tautonga whaapitoa. E confirm ai le mafuaanga o le maliu. O suenga a leo leo pe a iai se tangata e maliu. Ai o loo iai i mori mau. Sa iai whaatasi manisi tangata i se inu ngā pia. O le namata upu e treat e leo leo o le homicide case ma e tarosanga e leo leo le coroner i lalo o le vaenga luas fumatasi o le Coroner's Act 2017. Ina ia ilo le tarosanga e te tau ai o na whaatino ia le PM peitai e le i whaatino ina e leo leo lea tūlanga. E toa tolu mori mau e le o mawhai o na whaailoa ingoa. I le malama o le tae au o le aso lua sumartasi a perila lua oru tasi sala tou mawaina ai nifo o tu au ua to uru ese i au tafalava o le vaenga o le awala ta o to tu au e maua e mori mau ia nifo a o le taimile na uo ese ai leo leo mai le sin vaenga sa tupu ai le whaalavelave na fifi e mori mau nifo tu au matu i to tonu o lona tu nga mau i le aso na teu ina ai lona tino maliu. O se siaki ina e leo leo le sin e le i mawhai o na lato mau ai nifo. O sina wha matalanga pu lea i le mata upu ina ua whaailoa e le private investigator nai vaenga uo i ai lana suenga ai o le a fofola a toa le taunu unga o le suenga ale PI tua o tu au le malo e tusai ma taritonunga o matua ma le ainga o tu au e iai au lape o le whaatinonga e leo leo o le suenga o le maliu o tu au. E leo mawhai na whaalau i loa mai le suafa o le PI. Ia o le nā pai, pe o le whaalinga na o lea ua mai ina ia tuatu luma le atunuu, lea ua apasi a inga nei matua. Ona ua tuai tele le whaatinoina, matusi na ave i le official sulfa inga, matusi na ave i le tamatai pāremia. E se whanoa le nā tūlanga a tula epa, le wa manino a o whala. Sa a mai alo ia le tusia mātu o tu au. I le fionga tamatai pāremia. Sa kopi o mai min star. Ave fo i ma le tusi i le sui komesina o le ofiso sulfa inga. A whaila le ofiso sulfa inga. O le ale ingoa o le nema tanga venga. O le ofiso sulfa inga. E sulfa iai o tatu tangata i taimi o pokuanga. Ia e panga lea. Le ai se mena whaia iai. Le ngana fo i le fionga tamaita i pāremia. Ai whaftai le sunga la o le ta pisa i nei le mata upule nei. Le lai maua atu mai lau whaasoa i le tusi lea. O leo whapea mai. Na maua ia nifo se tulo a le ano. O lau fesili la te fesili ai. Whawhewhena le iloa e leo. Wa le aini nifo le tamo tu au. Whawhenga la to le iloa. A whai
La mea mo le iai te tono li poti. Sa ta tau na iai ni su e su e nga whapito. Ia mantua fo ile le whapia mai e le ta wala tau mo meo maliu lilo. Sa ta tau na iai se a fui se post-mortem. Sa tau na whai se ta o tonga whapito. Ma mai ele se li poti. Ina ia olo ono nofo mātua. Peo nofo ia tu mua. Le taimine o mātua. At the same time, o ia le maftianga ia ilatu ia la ua male ainga. E le o whapea fo ia ona rest in peace is your la alo. Yeah. All they want is the closure to the chapter, so to how can we rest in peace. Mana ia ale ala maso mafau de tusi lena ave i le tamatai parimia. Lena kopi umai ia minister. E se langon ia uia mo le tina, o le tina tu la epa. E langona no ina ua o faitau le tusi. Sa malingi le mulo i mata. Whape e talo whai le maftianga o nei mātua. Olo o tangi mai le ele ia le toto o la alo a le neiwa. Sulu mai le fionga tamaita i palimia. Sulu mai wa mai kopi minsta e mai se le ofiso sufa inga. Ele ai se mea o mawhaina whai iai. Tā lofa. Ia whai pēr ma o inga i le lumana i o Samoa. I le umai i lātou te whaia nei to e ngā tiute te tono o palimini. O to ngā walewa na ta tau na fō ier whawhitauli ina ua o le tusi te maitai parimia. Ia. Ele whaingofie ia nei tūlanga whape nei. Au, o te nofua lo mawhau tupa i le tangata tonu a leo tieta matiti lea. O te ofo le mawhaina nofo leo langa le nei. Wa tele mea sa mo o lea ngai. Lea ua vivesi ele parimene. Vivesi ele parimene. Vivesi ele ioe. Aisea. Au lea tau whai tangata lea. O lea lava sau whai lea ngata tara no soro fuisi. Oe lea na o tieta ma lea. Lea te whalongo mani mapur kalame. Te ofo le mawhaina e ola sori. O te ofo le mawhai ona e ola ina leo langa nei. Ana te o oe na whai ale mea. Te leo te foi tula e pa te leo le afianga. Te leo le afianga o whawhita uli le nei. Ua whana nau mai ele tele o isi whawhita uli ese. O le langona whanono ai, wā awhia ai le to tele o isi mamalo le atunu. Tataro i lea, o le puni ina o le ami o tonu. Ia. Tarusia ia. Lea sawa ai tupa i whainga palota morto sanfo. Wa o tertun. Wan me o whauma lo o netau sanga ma le alunga fono. O le fono foi lau tau whanu. O le sisi o tui fi whanu ngoi. Wan me i sau mauli nisi vaenga o lo o tutoe o le fono usu sa mo netau sanga. Whatau nu uro palota tau sanfo. Wa pauna le me fainta tu wa il temine mo le temine. Pengtala o le ua maua tala o le ua wa pe ua toe feso tai tu le pa ma firme. Ile fa faingo fiela ia le mta pu a pe ua matana a tilen fa fe wina le mta pu tono le. E langona whanono ina ua maua mai le tūlanga ua toe sulu whai le tamaita i palimia ia tula epa. O le mea la ta te vesili eita ita. I le taimina tula i mai ai. Pe ko enta whasoa tula epa. O usa tata sa o tū marosi mati matila i le lango ina o tamaita i palimia. Le sa unua toi titia tātou atuai. Ia mawhapea mai o tai le sei malea le mea le nei. O whea o whai e nei saunoanga a le afo le nei me o toi tūla i mai.
pe o le lagona ga fa'anono ai e ese ni tala pe fa'amoe mai ai le atunuu a o lo'o iai ne tua patatua o nisi mea o lo'o manua mai tua e le iloa atu e tatou ia e le tutupu fua mea ia ua avea le oe moli tu ia la'auli ma mea o le ua lalaga mai e le tele o mataupu o le ua alia'e. Ia. Pa sisi ta mataupu ina. Ha'o na ufaitau nei le newspaper e fa'ate'ia ai la ha'o ua le fa'aupuga le saua tula e patoe fo'i i le palota e a le mafai ona galulu e fa'atasi ia le fast party ma fa'apea mai e sili atu i le fast i le vavealu e fai se faigā palota na e lo le mea na fa'amoemoeina pe a fai e lē mafai e le vaega fa'aupu fai ona fo'ia le vevesi tatonu o le atunuu o saunoaga le a tulaʻepa na tua'i fo'i e tulaʻepa e mafua le fe'esesia'iga ona o moliaga o la'auli a malietoa ma fa'apea mai e lē toe fa'alelei e ui lava ua uma ona fai le fa'i'uga a le foga fetalai i le mataupu o le tauloto i fale e tatau ona fo'ia atu i le palemene e lē lava amai ia to'iga tala matua'i ai e meai ua aogā le moliaga o la'auli ua fanau mai malia'e uma le tele o mea o lo'o fa'alafi e lē manuia ia o le lafoga na fai e tulaʻepa ae sa faiga lē saua i fo'i i luga le broadcasting a le news fai ai e o e fofō a lako pa'upa'u Ia ilina. e saunoaga le tulaʻepa na fai i le ʻaufai news ma le ʻau media e fai mai i le fast e o e fofō a latou pa'upa'u Ia. Manatu fo'i tupa'i o te ioina le aupuna. Ana ua maua le tangata na oti ai tu'au. E le o whapelei le atunu. O le nā fo'i mea o whai morianga o laudi. A o te lei o le afianga o fia me, o leo te whanau ni o fia me na whaia e le walu whaualo i New Zealand pe o fia me na tau sao ea. e no matu fasanga malanga mai faualo nei New Zealand malanga fia me tutuila avatu ai matula e pamalana vaenga ma le lato manatu o le lato leo e fai mulianga ia loka lau e pe o i le lana lia e mai ele faingata ina ua le sao le mena mana oi ia loka lau le Christmas Eve for 2 weeks straight. Kirisi masima tau sang fuwai le o whaingaluanga le. Io e. Ka o kai sole. Ia. Ma ia sim tau pumun muri na. Tau ni sim tau pu you know, it's a very depressing and le tau pu ni. Mana ia io le vava ai atu i le afo i le tumalo vaiala. Le taimo le chokom le sa ia le nu o vaiala le sa whailatu so ta inga ma le motu le na uu au le lana malanga isi le stona ai alana ofa umane isi ona o le Independence Day na uu le lai malanga ai le au malanga ia ma le au talavou ma le sunga le whawhiangainga ia iele wele ma fatua mana ia le latou tu whatasinga le latou soo ia e atu fo i latou ma latou mol mawina le ese fo i o le anganu o na uvu latou ia le o mawhai fo i na uvu na o mai ia Samoa ma latou mol mawina tatou o le si tala mana ia o whanongongo ke tula epa le wa whanga solo ta misanga lo na lua o le ave eseina mai o le suau le tutono le vaa lea le
manawanui le wa ave ese mai o le whapea mai na mangoto le wa ala sono o ke topa lua wha tanu mai le nā taimi e lua se lau ma le afe lita suau na tafe atu i le sami ae iwa se lau wafe lita o loo totoi totono le tane suau e 35 mita le mawalalo i le taele o le sami le la ua whainga luenga o ua whainga taimi lane nei o loo whaapea o laive e te filoi le suau ma isi me filongia whaatasi ai ma le sua sami e le o mawhaila na wha ma oti mai po o uma isi mea ia filongia o na lenga nga siphon ese mai a mai lalo le waa te tono tange ia lungo le lanisi na batula ia o fiele me ave wha amwhaina la to wha wase ngaina ia mato a mai ela ia sisi update muli Ia Mr. Mai tai kuka fule le mai Monica tau mate Kaleti. Kareti ia. Ia tule pe watu le tatou wha malo male. Watu ia wha manianga i le tau sala tamaita i Samoa. Le tamaita i a Litara Yeremia Allen o lo o whatasi atu nei ia i le atu Solomonai. Honiara o le awha i ele tau wanga mo le Pasifika. E to fitu nisi tau sala la le leo o isi atu motu. Iai fiti Samoa Tutuila. Ia Solomona na uu o Cook Island la e whaia lai la so mua February se ia o la so walu February nei tau wanga ia mo lia toi o tatou lo whaangam whamanuia atu i le tau sala Samoa ia o mamal na Malo, whaatai, whai oi masui o le tā pukalame ia e mori tuai le nā vaenga o le tau wanga a le te maita i la le lei o le Pasifika ia o po le Miss Polynesian Islands ia po le alawa le ingo o lo whaingoi nai ia ai manatu e tele mau isi su le tātou atu nuu tupai ai manatu alawa na vaenga tate tarano e morinei aso ia ai whaua mai ai le tā porkalame le tā Asia whamonumore ia ma losa futu lepa ia lava ia na tala whaatinga ai mati press le mawhau ai tau ta Asia. E alo whaifonga anga Samoa e whaamaoni lau inuinga o le Asia i aso taitasi. Ia manatua. Ia inu lau Asia i le tae au first thing in the morning ai le i fufuluinga ngifo i le tae au. Le mafo anga o matua toothpaste nei o lo o filongia ma chemicals au le tatou Asia e le aise chemical free le Asia. Le ina inu lau Asia first thing in the morning. Ina ia le ia le au whanga solongo le aso te tafi o lo la walo ia whaingo fie mea uma. Ia atoa i le taimi foi lea i lau inu manga o le tae au ai lua inu manga le aso o le tae au whapea le fiafi. O le inu manga la le fiafi i le vā o le tae au ma le fiafi. Ia atoa le 2 lita o le vai auli e te inuina i le aso. O le au ngā o le vai auli e sosoani e tatafi mai le tele o le ota i te tonu o tātou tino. Mantua e le mwhaina tātou waai i te tonu o tātou tūtonga se tulou. Ai o le awala le mwhai fie. Wa e iai la unga pe a whapea e le lava le vai auli e te inuina. O a unga la nei e te whaalongoina lo ulu tinga. O whaalongoina le mangese o le tino. O e ti ngā so ona o pona iwi. Lea lea lina whautua ina, ia lava le ino le vai uli, ina ia mawhai ona tatafi mai whafole, tele lo taota lo i te tonu. Tula e pa au whafonga mai nisi o lau downline, mana ia i al mato Zoom training lasto na ente anei. Sa iai nisi sa whasoa, se tamasa whasoa fo i ngase o lato a inga. Mana ia le positive, ia whapea fo ina whasoa i ele telo le malu o nei tinama tamasa whaatasi ele matau fontanga lea. Ia, o le tūlanga le nā i le Asia a e join as a member
ia maua le malosi ia tangata wa mga join mai pa wa man tausanga lua tausanga tula epa ia na join na wa malolosi ta ofi lo le to inua le vai vala au mai in fain fatatia ese ia ele se tato mem fa ia tato tele malosia le foi la ina tu wifi la tu faitalia ale nei wa te vesi mai e tau tu pa fa mol mol em fain to fa au pat e se me o tu mai I wa to langonga ti nga le tua le na ia o le tulanga na man tua foi wa tato mamai ona ele ai se ele o yese vai fo em fain fa le leia o tato musele wa pepe mani ele ai se vai fo iai ai pangana wa e mai ela tu fal mai tuilo ai bi o le tau mawale na se malo si anga e toi ai ina ua fai nei le asi o fai suenga o val sfulu di matau sanga ma mauti no ai paula le vai o lo ma fai na maua e fa de le ai a tato musele wa pe ia le lo to anga I mai ele to te leonista ngata ia mo la to pala to te fia maua le tulanga le o le membership la vaia ia o le tau masani fase lau 5 tala 5 susene New Zealand ina ua e join noa o lau membership la lea discount na le 2 tala 5 susene I le taifava yaso a ele member la ia o lau tau masani lava pe mana o se vai e 3 tala 5 susene ia o le tau te wawa ai fo le numero telefoni le nā I lungo, so tai mai pe a pe fia maua se sosoani. tai ia mo tatou mai na New Zealand ma Australia vala wane I le orua tasi lua I valua tolu ono o tasi orua tasi lua I valua tolu ono o tasi mo tatou nei America Alaska Hawaii io e lo tu sala vale tau na e tu te masani ai ia o le wala mai le 5 ono lua tolu fitu o ono lua 5 ono lua tolu fitu o lua ia mana tupa isi si vanga to e fitano I tupa Ne ai tu la epa ia o le nā ua mai a tu fo ini tā penpenanga sa iai. A tonu fo I le vai aso fou ia po la sto na I le sita po kalami. Ia maua fo ini sita la fa o popo. Wa tele le mautala ma le ngasu. Ia ai tamo fai e milongolongo puia li isi o tātou atunu. Ma mai se tala fie nai loto. We don't want to be depressed ma fa noa. tai ia ni ava no mai sau pato family tato tu ia ona e tuaile o tapo kalame au fa uma ia mo sisi nai minute ia ona mai fulu ngalu ni fiaf mai fa lolo Ia whaftai. Ia tā long sa mo lau whafonga angale nā le ma tau mawhainga le au nanga ina ia longo puia li pe o tau ni me o tutuku. Ia tau mwhai analyze ina ia whainga o fia na malama telo o tinam ta mama tutua. Ia o a fōini se mani a leo ia tatonu o tātou whale le whale tasi o le tua. Ia tātou toi wheloa I se teimi o luma nei. Ia mo se si fo I whaupoponga ia manuia pa sau ngole nei e fiafi. So tau whaso I fotu la epa. aftai Alo tupa whatu Julie. ia pe loa soifua Ia soifua. ia manatu sa mo na ua mai le vanga muli na o le tautua mo oe I le nei vanga o le afiafi. Le uva tu tatu temi ua sifunu fitu minute te aile tu la e iva I le afiafi ia o te manatu foi. Le o toe mamau foi su temi ma o tau. Ai o te le ia se mat por kalame le nei afiafi. O te lesa o talanoa ia tupa I ana nei le vaenga le pe e tua I le tau te talanoa I le minority ma le majority o le parlemene o Samoa. Le whapea o le ua e a fua mei o le minority ma le majority pe ua toru vaenga. O le li au mai sao o se tala mai le afo I le fonfitalai I le urua iaso o le fono. Whanga solo ala le fono le temi nei. E leo tūlanga mai le fono sa mo. I se vai le na, I le mātango fia o le mele na whai. O lea,
o atuari si vaenga le tue mai, ale na ta ua tu elefon fitalai o le teimi le tolo porta tu fono, tu ese ia ngā luenga wha, yoe, a tatu tue mai i le teimi lea. E o tu luas fu minuti talu na tangi le longo fu le tauna no fuia. Le ai ma sisi o le ita pipi na iai. Yoe, o na oama fu anga o ia mea. Te le me pe atatu au ili, po ame o tua mea ia. Ioe, e manatu wela le atu nusamo, e le whaata matama le tato wa ai i tūlanga ia. Taun sa ili po lan mafu anga leina le o atu la ori ia e fono. Aisea, nanga o le fono le atu nu lai mata o masa moa, aisea mena le o atu le fono. Ioe, e le la titi le mata upu lea, e mo ia ne te whaatala le ira vai, a e tatau, ioe, o na nga iai manatu le atu nu, matoe tu ile fonfitala i mei, ai ala no fai atu le meo te le o ke tisa creed me le whaanga le minority ma le majority e sa o pe atatu wa ai i le sau fai mai ale tamatai pare mia malana kapineta mo le o to iai tua nisi o le fast. Ai ana wha sa o le mele i le amatanga ele fong fetala i le amatanga lava o le lulu i fono i le asonga fua. Le tusi na tu watu iona ele i na pe furi mena te ena ele tari ina ele fofitalai le tusi ale vang fai e fa te ai le to ono o nga le tu la me fa le tonu le o ma terminate ele o solonga le lei ia le tulanga o le fono le tunu yo o ina tonua ana fa pe tu sa o upu matala le terminina amana ia le tusi le to tele ia no tali le meta o le majority ma le minority. Au tele tali e ina au ia terminate. Aisea, leanga e le o talia le tusi le na watu whatea ar to ono lea. Ana talia le tusi le amtanga. Wa levan ta oto mai pare mena sa mo le mea tauna iai. Le la o tatu mai tala no le minority ma le majority. Te lifi tala noa i le mea na. O te lefi tala noa i le mea na. Aisea, leanga o le sa i lima o le fonfitala i le tusi lea. O le tusi ai. O le tusi e vang fa upfai. E are tusi. E ave fa te ai la to. Ia leo fa upe fa pe tusi. Neu o te eo fa pe fa pe. E oi. O tatou le loa po le are to inga tusi. Fa upe fa pe. O le ala le winga o tusi le Samoa. E le o talia e le li fonfitalai. Le talo sanga a ilato e avese mela na e o matemini they are still the members of the fast. E sabese. Tau te ofu i fema fea o i mela na mana le lawina mai le amatanga le fonfetalai. Na faongalo le fonfetalai le upu peitai. Na peitai lo fonfetalai. Oh, Fapea, oh my goodness. Eoi. Na whaonga le fonfetalai le upu peitai o loina loa. Eoi, te pea le upu vole le alo le upu pat. E sauro le upu ngale padesa pat. O tatu loro la iele. E iela le manga o le mele. Ai na saua le manga tatu wharongoa. O pea lo martusi whatea le na watu. A o le tusi lea. O lona talia o i le fonfetalai. Ana ua ioeina e fonfitalai le tusi, ma fai atu loa, tu lai loa o tau ia ua au matusi. Wa o talia, ma ua tatau loa o nou tau tu lai. O tau ia, lea o lo tatia mai utu so fatusi. That was my expectation. Ioe. O lo lea, na o, te le ulo iaipe nisi, a sa o manatua ia, o le fai unga le na, ale le fionga i le fonfitalai. Eoi. Na luatu, na umana whalau o langa introduction, ioe, anga i saoro mea, pat whao ngaro le upu peitai, o loa ina loa, o peo pēr tusilea. So mera na e leina tala noa mea isi wha mea o le minority, ma le majority, ke le whao ngaina. Ke le whao ngaina le mea o le whao ngaro le minority, ioe. Aisea,
leanga o lea e whaongai I e whongwhetalai leo, they still fast. O moment melo te tala no tuai. O I lava le whaale tonu ani mea o le tusi lea, le se tali o le tusi lea o leo peo pea. O whaiwhula I e, whaiwhula I e la ia. E mo I ala e whesui ai no whoanga I to tonu o le whongwhetalai, o to tonu o le mautafono. O isi le sipito, e leo I nae whamatalai. O le tusi lea. Ana ua tali le tusi lea. Ua maua tali. Eoi. Ese me, ele to fai ese me ta o se snap election, ele ese me ta o se election to fai fa fose. O ana me fai fa fose fa pena. Pau artata na to ono e fai la to palota. Pau na. Eoi. Au to sila la auto te leo le mele fai. O te le to fi fa longo o to fa ngase o pole minority ma se majority. To se furu lima I, to se furu ono I, ai na, te lifti fa longo pau ale mea tatou anga I saoa, la le tali o le tusi le na ave, la le tali o tusi le vang fa fai o le alfas. That's the majority. O la uleva ai mele amtanga. Na atua fai le na introduction, taulo martusi, le na mana iela amingo tusi. Na ia whaanga ina lor so upo le peitai. Sale. Na oso mai lo ina le peitai. O lolo, eoi. Eoi olea, ia. Ua tele ai le mau me fulu, ua tele ai me ali mai. Eoi. Ala tatu mata I tupea. Eoi. La tatu mata I tupea. O le lavori taru sanga. Ilo tatou atu nuu whaafonga. O ai ani si tatou te wa ai. O tai o le atu nuu. Ne fuela. Le winga tonu ale le na whai atu tatou por kalame le telo teimi. O tou na fili mai na wha ia mai fui. Lima se furu martasi tu malona a mai ai o tou e whai o tou masui o le atunu ato. E mai le ato le fioa, e wharifono, e usul fontu te le fioa. E mai whatonunga i ate o tou te ato, tolo pōle fono se i whaise malolonga se i to mai le tūrale fiam. Alan mero tu whaia. No whatwhela i a Samoa. Le manei o le mele o filo tangata e whaima tai e oe represent le atunu ututun. Aba i e pūle ar tangatai. Ale fie fono. E ole le o uma es mai nga whai. E mo i ma mane vai le mele. Ai sili on toe. A toe to toa i ele vai. Tau tu li lo le mele. Le an mele tu o le mele. Ai siana le o uma le vai whai. I le taimi ua tofaina e toe usu ele fono. Ai siana me utu po le mele. Tu sila la utu sa mo le leanga o mei tu rai mai i o tatu atu. Because they are leaders. O tai o sui mai tu malota tasi o Samoa. E se leanga, e se le matanga Samoa. Le usita ia, a fua la lea, uso la ufionga le fonfetalai. Vai le uta alo tangata ia. Le uta alo tangata ia. Aisea, ana e fasa oa le urua iaso le fono. E le tula I mai melea. Ana e fasa oa le vaenga le hita pipi I le amatanga. Ma le toa ono le nei le amatanga. O ese lo male mautu fono. You are no longer belongs to this place. Get out of the house. Ioi. Ana fasa o si mena me le amatanga. Ule, eu te lilo por la upo famtala ilea. Por le alto ingata tu la fono tau te afe iei. Tu e tau wha matalan tu la fono temine. Ea.
Lina, vai lo ta alo stui. Vai lo ta alo le ta pipi. A lo ta alo io ia te o e lau fionga i fonfitalai. Wa te tonu le mele fetu se uso ia te oe. Se uso e lo famonia. Ana e fasa o le mele le amatanga. Le uka alo. A le fio atu le fono, le fio atu le fono. E oe. Ta uso lau o fionga le fonfitalai. Le mo fa pe ina fai ta totunu. Ana e fasa oa, ana e tali le tusi ale vai fa fai ma ai tu la fono. O le ale winga o tu la fono le vai tasi fa lua. Ua alo ai tatou le mele. Yo vai na wale popo la simeta tu vai ai. Na ua fasoro ina le ke tu le epa malana vanga. Talu ai. Ana e fasa oa alu le vai tasi fa lua tu la fono. Una i mani mena. Fetau i le lei ma mea ia. E le whaatonua, lau fionga, lau tofa. Ai u whanonoa i mea ia. E sia, ua e nofo mai nei lunga o no forma e whape mai u le ato e tolo le lan me o tupu i tatu fono. Lan me o leo mai tata le fono. Ua umana tofa te mea o e malolo. Na toe fo i mele wala. Ua vai sila lau fionga le fonfitare. Leo ta alo tangata i ate oe. Ia. Ia. Ana ua e whaasa oa i le amatanga. Ia e so ia. O te artaimi. Ua te artaimi. Wa i pole anisi a wanoa tala whea ngai. Aua ni toi whaia nisi tu inga mea mata vale whapea. E ta alo i tangata i a te oe. Au le nasa moa tala. Le tusi le na ave whaatea ai leon. E le se mea uwhaia iai. So that means for me and them, they are still members of the fast. E sa tala pele. Sa lei. Sa lei. Me foi na lenta alo fia me. Ta alo fia me ma la tau e tono. Aisia. La lava na tu te o la tau o members of fast. Tu sape fa no foi o isi vaenga no foi o la winga no fuanga. Ia. Faila le mesili le la ufionga le fontalai. Mata tu la tu no. O tu la fono e lenta un fai e fa tu pur filemu. Ia pasier te fa fo ir tu la fono me. E tu te mfen fai. O tauia, le tu te whaongaina lava le ngoa le upu, whatutu e le tu samo. Nā tu te iei e tonu, nā tu te tā whawhaua e tonu lalo o le whamanu lea. O ia o tau lava la le lua vai tonu e toi whafo e tu la whono le na whaatope tope le lua o lua o. Ia wala, wale le tele o taupu lea. Ala u whionga whangwhitalai. E tupu pēla le lua, e tupu pēle lua vai tonu pe na mai ai. E tupu pēle lua vai tonu pe a whapele o sainia le whangaina tusi na mai. E tupu pēa le whangaina o meo i unga whono. Nesa wa ai ele tunu. Lena wa ai uma ele tunu i e tupu melea. Wane. A na whapelo ele o le tupu melea. Tuturi lor to ono na whatea. Tuturi lor to ono na whatea. Simple as that. Ia lela. O le tutuli le o faila to palota faia e male palota ai a faia nei le palota le to fa fo il tu la fon ai tu la vanga le to ono le ile situ la tara tu la fai o te leo la fai o la fianga even though le on pepese even though we are members, we are still members the fast lang o le pese le fai e le mawhai na whai se coalition ma le HRPP. E le mawhai na whai pe tuto atasi e le mawhai. Pe o e langa tu la fono na whai tu le pa leo toi tau tau i mele.
Ai ana le tu la fono fei tu le pa. Mo levan suile malo suile e tu fatasi ia le to sfuru lima le no ese mal fast. Tu fatasi mal to sfuru mal valu. Pe ana le tu la fono le. O tu mana malama la o tu me fau tangata. Fau tu le pa tu la fono le. O le sem fino. Lo sa me fa pe fa pe si ta to amio. Le mfaina o fese ko listen. Le mfain tu to tasi. Le mfain yo e. Le mfain tu lia to ono. Sa me ya fa pe. O leo pe we are floating somewhere on the air. Tu sila te leo la fianga o le mele. Len sau te mai tai talo fe mu pola. Sau fa talo fe me minority ma le majority ma le a. It's just what me more tindi. I want to make more tindi to tell no fu na me minority ma majority ma le a. Tu wa fe sao. Fast HRPP until now. Our members, toru lima, suvalu. O le arvi results o palota, o ina lafto ai loa. Samoa, o lau por kalame, straight forward to the leaders of Samoa. Tangata nei o tatu leaders. Aisia me whapeai. Leo fai atu tala, o la ulewa ai mea ia. O per tusi na fai atu tuli ese. Le ai se mea mauti noa ai mea ia. Ese pali i o ele uso. Na te sila fiere ta wafiang ai. Faina e saini i le tusi lea. Ale fast. Te saini te langolango ina le toe langolango ina o te inga. La mena le fai sau fai ingo i le tusi lea. La mena le fai se fai ingo o le uso ia te au. Ai le fai no na tia le me tan fai. Yo e. La kaku o pe ia fa pe. La kaku o fa pe ia fa pe. O anisi me tu la ile mai. A fai nei le palota na mia ile lua vai tolu. Ai oki. Na le kala ka ko fai. O le fia le sivanga e mauti noa e fai se mea e fa le ngai le fast. Even though they are counting themselves, they are members. Fai nel palota. E fai ngofia fai to le ai. Te palota o te le tali ina me lea. I sat the town for 4 in the very first day. O le for 4. Ia, molona lau le tusi fa pe atu. Sa momolo tusi le fia malu le palmene. O tau yo o man tusi fa tea. O tau on tautu ua le mauta nei. Fatura ilo. Man fai ngofia. O atu la fono te fai tau, ma te fai tau. E fai tau wina i oe le atunu. Fai tau wina i lo tūlanga o loia Samoa. Ia, ina. Oe o le uso ia te au. Ai lea va ea lo ta uso ta, joe. Langa va aia lo fa vai le uto e fa amatanga o e tangata nei. Lana wingon tala lea. To e fa matanga o tangata nei wa umana o mai o le pulo o palemene o e tai o palemene o lau fa tonunga e o si tai e tangata nei o palemene. Wala. Lan me uva ai. Se furu lima na watu tau te malolo o le taimi ma le tula o le tula le tau ta toe foi mai. Yo pa o la longo 20 minutes 10 minutes wa. Na nai tangata o le kapeneta. Nai tangata, in other words, na le fatua i le tua Samoa, na le sale sai tutonu. Vai o ai mai, na le fatua i le tua Samoa, le na usita i atu i lautala. Pali,
O tapafu e lo soafa. Ta tia ia ka peneta ta tia i mo meo fese se inga. A o ai tangata nei tutonu le mauta. Na o le fast. A o fea isi tangata le tu. Po fe meo tali e mai e. Po fe meo ai e matali e mai. I lau whaatonunga na whai. Talu ai. Le fa sa o le amtanga mea. La ora salua la lor kapeka le watu tangata i le taimi o le fono. Ana nafi. Ora salua la lor kapeka. Sila totoa i langa isia o le whaatonunga a lau fionga. O le tai o le pale mene o Samoa. Malolo a umar tatu malolonga tatu e o mai taimi lea. Lale men tatu vai ei. Ia wala. Wala. E toina nea nisi upu manisi tala. Uso sa tau ia o leonga. Leonga tu fet natala. Ele te tau alu te palau vale i o matua o e tamale tangata lea. Palau vale i o matua. E oi. Sa le te tau na e tu ava noi mea. Anyways, yeah. La vai e tala. Ta tu te whiro i tau. Ta tu te tai o tatou atunu. O tau uma, te tai o atunu. Se alu lofa mai langa na tu tongi o tau ele atunu. Fili o tau ele atunu. A ua mai le tala le fonga fetala i te tau uno tau atu le fono le taimilea. Se tau na ustai. O fea se fono se atunu o whapena fai. A le fio, le fono le fio ato le vaenga wha upfai. Le to se fono man valu. Whapena fai e toenga mea whapea. Ia. Pali i olo tu ava no i tangata nei. Le uta alo tu le epa ia oe. Uta alo tu le epa. Ana e whaasa oe le urua iaso. Ana e whaasa oe na ua lewana uma. By the way, tatu whiro i tai au. Mo temi nei. Alo whatele mo oe sa mo na tunu pele. Tatu tue whiro ai. Tui fua. Mai manuia. Lo tanu moni tate fia o te sa ili mea e manuia e te ulu ola fai manu tu mau Samoa ia mo mia inu e mamau Tama Samoa sauni mai vina ia fai le whaawhetai I lo tātou inu. Lo tātou nu. Ia talo sia. Lo tātou nu. Ia manu.
Yama.